Ua au mai mo oe ona o le langlango mai a le talofa voucher. O te whatalofo i ro tātu watunu, o tātu mafuta, ma wheiroai, a matanga fo i nei vai o sa fau, to e aso le masino se te ma, i au si mai alau wha fonga. Wa o mai se wha amatalanga whalawa i tele mai le pulenga o le laka pi Samoa, wa whaelo airo lātu si la fia o ni su e ngā leo leo, i ni tua inga tau sori tū la fono wha sanga le whaia o ngā uro le tātu au laka pia le tunu, le manu Samoa, le sunga ia mase mahonu i swalka. O le teimi nei olo avele lango lango le kapi Samoa i suenga o lo whaia leo leo. Pei tai o le a leto e au maia se isi wha amtalanga. Ono o le pui pui ia i lato umalo a fia le suenga. O tau tua le wha amtalanga whala o i tele le nei, i le urua i li poti na wha ido ai le wha iunga o le vai aso. Le moria leo leo le whaia o ngauru di morianga ia fiai. Ni tua inga o feusua inga sori tu la fono, fasanga i le whaia o ngauru. I se whingalo le komisino leo leo le tu inatu le newspaper o le Samoa Observer le wha ingo le vai aso na tenei. O lo whailo aia le komisina ia ua paulongo i tino Filipo. E 5 morianga ua whaia leo leo, fasanga ia mase mahonu i swalka, ma le aso whao November le vala unga mua i le wha amsinonga o ia morianga. O lo tala i tua le whaia o ngauru ni a inga ia o fia i le saini le ofisio leo leo i whaleata, whaalua i le vai aso, ma ua tau fia foi lona tusi folau. E to rua ni tamaitai ua la whauru lea tangi i leo leo, ma ua whaalia i li poti o ia tamaitai, o ni tau ainga o le ua molia. O to e whaia nei sa i linga le komiti whaatonu, e pulea le kolisi, o Sangato Iosefo, mo se isi e avea mapule le kolisi, ina ua talia le komiti whaafoia le pulenga o le aonga, le wha mavaenga tusia le sa avea mapule. O le wha mavaenga ua wha ailoa, i le tuana iai o ni vivesia nisi o whanau ar kolisi, mani whanau ar kolisi o malua fau, i le vai aso na tenei, le ua mai o na whaia le lenga ma ua wha mutai, le toe alia di mai o ni vivesi le taulanga. Ua wha ailoa le pelestene o le asosia le malisi, o le teitei fono foi o le fono whaatonu o pulenga o aonga le malisi Samoa, le fionga tuatanga loa au mua minglang wai, e whape o le vivesi na tula i mai, na amata nisi o whanau ar kolisi o malua fau, ina ua latu tau ai de pasi na malangai nisi o tama onga ar kolisi o Sangato Iosefo. O le ngai o inga na tula i mai le aso se furulua o se tema. O le ngai o inga mua lea na tupu sa so ai loa ma le vivesi le aso ngafua o mavae, lea na wha o li mai nisi o tama onga o Sangato Iosefo, i se tama onga o malua fau. O le finangalo tusia o le teitei fono o le komiti whaatonu o pulenga o ngā le malisi i lo tātu utunu. Wa whaato e sea i le atunu ona o langona wa fia i se ngai oinga na fia i nisi o whanau o kolisi e lua. O se whaato e senga fo i lea i mātua o le tamaititi na fia ai mai se o le kolisi o manu fau. Wa whaero ai le teitei fono o le masino i ulaina amata whaanga solo ele sa ili o se pule fau o le kolisi. Ma le wha moe o le talia o le wha mawaianga le sa avea mapule. Wa filifili ai se tasi o li i whenela tuai sa avea mapule o Sangato Iosefo. Ini tau sanga ua tōna ai, na te tau aveina le pule o le aonga sa ia o ina maua se pule fau. O le sunga il felela ia brother Gavin O'Malley, e leto e tau wha iloa ona ua lausi le fia le tōtele, ai maisi o le loto i fale o aonga le malisi ilo tātou tino. I le telo tau sanga o whaatino le ngā lofa, a le wha labdu batonga le Caution Trust, e ala i le vaia ma le tausio nisi o tūpulanga televou wha pēa tina ma tamao le atinu. E iai o lātu wā fianga o le mafau fau. O leo ua tali tālo sanga le wha alap tonga na ave le malo i apani. Ma ua mai a fausi ai se no fuanga fau i vailima. E wha mautu i ai tonga fitinga maisi au nanga le nei wha alap tonga tu maoti. O le malo Samoa na lango i le malo i apani. E ala i le whanua. Ma le fale ua fausi ai se fale funga fale lua mo lea au nanga tau fesoa swani. E lata i le 5 sela wafe ta lana wha atupea ia Japani le fausio le fale, le ana o musa ma te tala aloa ia mo le wha o ngai nei le asfreda na ze nei. Sifuru ono potu le fale ma se vaenga mo wha atasinga, ai maise wa iei fo i maisi potu e mana o mia e tangata iai a fianga o le mafau fau, e va iai to tonu o le no fuanga fau.
O mai a fausia nei se tasi o ngā ruenga tāua wa le tali ngā māloa Samoa i le whanua māloa le tāmpulenga. O le mauta lea tau nuu mawhae e ai māloa whaalolongia po o le VIP Lounge i lo tātou malai waalele whaavao māloa i whaleolo. Se ngā ruenga ra amata i a November le tausanga le tenei, ai mai ai a au kuso le tausanga nei mawhauru whale ai, i le asa whareide ua mawaile ngā ruenga e se furutasi, tesi ma le 2 miliona lona tau atoa. Se ngā ruenga tere na whaatupe i sere di maua le pulenga o malai waalele, ai o le konekarate fau whale le Sheng Construction, na lātou fusia le Malta, wa whaatua tonga i ona vaenga uma e tautua i mālo whaalolongia, e malanga e se mauru whale mai lo tātou utunu, i le malai waalele whaavao mālo i whale ono. O lo te pena le whaalap tonga tū maonti o le tō manga mo e pōpua ngā tia, he whaia sa sauninga whaapitoi le asa whareida le vai aso nei, le asa whaaleo o ke topa, e manatua ai le tēnei titi o Sana Rosa, na whea ngai ma mawhitianga o sa wanga tau whius wa inga, na i ua i lava i na whano o lo naola. O lo turi nei le whaasalanga whaafale pui lua se furu tau sanga lo na tamā, na mōri ai le whaio ia sa wanga. O lea sauninga e peo na whaailoa le tō manga i se pepa o whaasalalonga, o le aavea fo i mamuta anga o tau mawhainga uma, na whaatino e vesoa soania i a Sana Rosa, a o whea ngai o ia ma mawhitianga, ai mai se ngā luenga na whea ngai ma leo leo, o le su eina o le sori tū la whano. Stasi neo mata upu wa tusa ma le 5 tausanga, o whaatali sa i di ringa le whaamisino ngai mau, se iao o ina whaamaunia tua inga o le tamao le tēnei titi. O le whea au tau moni mo le atunu a toa mai lea mata upu tau whaamisino nga, e peo na whaero ai le pelestene o le tō manga, o le ngālu lue whaatasi leo tangata uma, e te tee matafi e sea, so se sa wanga whaasanga i whana witi. Manuia le amatanga o le vai aso, E si lia mala se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atoa lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa inga i Samoa. Mō nisi whaamatulanga walau mai le olua tasi o Valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. E whatalo whātua lau tala le nei o le tau mo le so ma le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e ma tele ina ua oa le aso, ma e angi maalie mai savili mai le tu mātu o le atunuu, ma e whaatupla i alona malosi i le aua uli. O le vevela whamauina mo le so es fulvalu tikiri, ma lona malu luas fullua tikiri. O le angotu le lai le luas full 5 minute te ai le tu lai fitu i le afiafiana nei. Mo le aso atai au e ma tele ina langi le lei wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au. O le aangi mai savili mai le tu mātu o le atunu i le tai au. O le vevela whamauina mo le aso atai au e sefuru iwa tikeri ma lona malulu o le aiai e sefuru wha tikeri. O le au soa e le la i le tai au atai au i le toi 5 minute i le tu lai ono ma o le angoto i fo i le lusfuru ono minute te ai le tu lai fitu i le afiafi. Ma lau tala na o le tau mo le so mo le aso atai au. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu au katopa e anga wa uma i le se i e te ono manumalo ai i le 5 se laun tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua minute e whaiele au talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalisa o tapina ina mo le lua whaamoemoe. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga.
Ole AK Auto Repairs ili ono se fulu malvanu taro road mangele latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui tauthi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale. Talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs ili ono se fulu malvanu taro road mangele telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. Ole A1A Tree Care Limited latu te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E mawhai fo i ona latu te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited. Le olua tasi, tasi o lua o toru ono o. Olua tasi, tasi o lua o toru ono o. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa. Tasi mai batolu Amo. Salafa ye aulele hey 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 Lumatango fi na wa ilala be asulu ye na yo love nuwa le mwana ila le masina Oh mata ango be dina tawita Filanu lanu wa ipe yo susana Be yo sei a eta oto watu manga Afaya tele tele tonu yo winga mane suma Tama futa Bo tele pipelo yate oi ole alama su e yo tua oila umasima Na otomoti no a ua bisia Oya ole ema we papasa tawo Never mind it all I love what to there. Love for your love much feel love there. Vale love for my air. The mama for ile fully Malaysia. Never mind it all I love what to there. Love for your love much feel love there. Vale love for my air. The mama for ile fully Malaysia. Hey 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 hey. Salafa ye aurele. Hey hey hey. Fanua malau wanganu Lo tu mau be fava mau E mamalu lava ono Yesu Fa mole mole fai ma vaisu Le ai se tasi polinga mata E pele lava oilo fatu Fai uangalo ya oile Alo fa male lo tu mau alalo Saufo ila oi Saufa ima iyo Say if I lay a low fi amatai all in the If I long all the lay say if I my yourself If I my little lay a low put to there Love for your love but feel love there But lay a low for my air The mama for ile fully Malaysia If I my little lay a low put to there Love for your love but feel love there But lay a low for my air for ile fully Malaysia Hey, 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 hey Salafa ye aurele Hey, 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 hey Oh, Sengofo maya ilalo Malola mai le kipi Ai awe ke ka alo O ka maiki olmo kele mena Kumuli fa alo alo malok mo lalo Ai afa ya esasi Ngwinga lau ka koi fai kui fafu Ai mai o pule ongo O umanga vai kofia ia ile fue marko o kolo O lau ngai kusi ai nga mau malai fongo O mamalu mau pa ia e wha me melo ia ile loko Ka kupala me wha songo Sa kukula fai Fai merko o ko o lunga fui faku Wha salele ala Lako pule lunga wa waku Nanga e mau mai pule sale aula Fai ku pule malai Ufa le lunga fulu o mafau fonga Nanga i fo mongo fai mai e pule sa foku Finga o lo malai e si o si o mia e fale loku vai singango Le kumalo e pule a sao O lo malai fongo o maki a maki ai ku au Pa solo mai le kusalenga o le kalai mana mana mai Kapai kasi fale koi le malai o le kamau a siaka Palau di sifu Ma parau le fale fae pule palauli I lo malai fongo i veilo a Se ua ako kingo le kama ma au le lei Sala fae o oenga moe pa i o le kala le lei Me mika i le loko e fai masei Wa sao fala le lei Le moku fai mea mawhai lau sala fae e au le lei Never mind it all lay a love put to there Love for your love but feel love there But lay a love for my air The mama
O lewa se fulu male ono minuto bete ai ni le tulai se fulu male lua i le ni vainga o le a woli dei o le a sunga fua. O le toia so nei mo o le masina o se tema lua a whelua wha. Whiwhilanganga wha talo wha tuai lau mai moanga ia malau wha funga anga. I le rifo i vainga o le a so le mantango fio le sulu mai o ave o le la. Ia e mise i le mawhana ua tātou maua i le rea so vi ia i le alofo le tua ua tai mai lo tau soi fua maso mātou ola. Ia ua fo i le rea vai e so fōua tātou au lia e maua i tātou. Ia le mawhananga ia ma le afo. Ma le awadofo i lele si tātou wanga i fafo. E ni si o tātou matua whewhea i fafo ma le whane fo i lele o nao le maruru. Ia o te ofola ua pe a whai ele o mawhaiuna e tūtūla i le nei aso mai whapeani o le aso le nei na whai e au le awanga i ato i fafo se i au mata i lau pala au. O le aso le nei o le a o wantua i fafo ia o le a o vele wawa i fafo. Ia matau maua i sina ma whana. Ia Malawan tulu talanga ya te tia mola tau mafutanga mai le tauna le la se yuli me fo stimulate ma on tu le un tanto fa te siai e le riva ngola woli se really to life fa e le fiafiana ne le to odo fonga mo e po se manu mal polga la me o fa ngoi no la woli ma fo fonga mo ma lo le fa fa ma lo le on sai ya wo me fo le taimi o vai ai ngola woli e o sina koma ma sina ma no longa mai ngā wenga pe ona o lo o fi tai tunga i lo o tau pa ia ma lo o tau maman. Banga i al matango fi o le whantunga le voto a mai a tunila pe ana whampea o ngā tasi ia ma mea o lo o tutupu ele ngā tono New Zealand. Ia e whampea fo i lo tātu o tunu i Samoa. Nioe, banga le pe se le voto a uma tunei. Ia pe ana le maua fo i whawhantala. E nisi fo mea o loo tūlai mai le nei vaitau. O le soifuanga, o loo tau soifua ma o tātou o lai. Ioi, tātou te o atu i ma o. Ia ai, o le mea mua la veiloa e le tangata Samoa po o so se tangata lava. O lona ingoa, lua, o lona whaai, tolu, o lona ainga, wha, o lona nu, lima, o lona atunu. Ioi, o mea pito siria nana tau. Te tau ona tātou manga whangafa le iai. E ama tātou mawhau lono to iai. Pe a whailea, tātou te o e whaise mea. O antonu nei whawha. E whaiasi malo si e o le tū la whono. E oi, o le winga o la utana whaile. Ea, o mea tātou te whaia mawhai unga tātou te whaia ine. Ea, nā wai e sila whia mau tātou. Lau te lo le uman e le umia tu ne ian talo no anto. E le whatalenga ian te tia. Ia e sausteng, ia ona tala atu leo la leina sei tātou wha so iai. Leanga ia o ngā fo i me e tutupu, e toi ti manta i le upeng. E ma toi sa ili i le wha utanga ma le tau wha lo loto. Po where me la a ngā iai tātou. E ma tā upu e peo no tūlei mai tono le tātou tunu i Samoa, soli. Ia e leo ni mea fo, le winga o la utala, ia o le wā leo tamuiti a onga. Ia po o a onga. Ia male unga ua whaia le se tasi wa onga. Ia i le lantou pule a onga. Ia ma nisi o vainga. Soli si whapea fu ia kai o la umatu se tem. Ia makari koe whaalonga koe ngame. Ia we ele mane ia le taalonga le no whaia. I le whai unga le vaiasu. Le taalonga le no whaia mo moe le whiawhiola stona. Le no whatongi ele o le peleki malawala bisa Australia. Ia ona malama I fo leo le tai au leo sa. Te lilo ia tewe. Pena e vave mana tua I le suinga o le teng. Ia o le mantolo tu leo sa. O vai atu o whape. Mauki ngā lawa ko ke le le suia la tu te. Ua le tumu voi le pe o le tumu sa masani. Ia e le ki o e voi sisi ngā mea. E o e tofu ata tumu le me pisi e ngā karankowi. E luar kai e whaia na ia fuafuanga le whai ngore vaiaso. Ia anto pena anto e malato na i la sa le lei. Ia e a whapeo le futua e usu I leo sa. E te alu e whai mai lau whaatau. Ia ua. E o le mea ngai pure i anka maloma kua la tau. Ia e... O se taing. Ia tātou whanta milon tu la ia le nisi o tau tuama au na. Ia o lo whapea leo na mawai ia. Sina tau mawhafo le ni vahengo lau.
Joko fu ia uia pe afa ia le toto eni to e ngole tanto o susa. Ma le to na ila zona rafi. O a mai o le ni ia wauli. Wa inu o fuala au. Tolo ipa tautu. Ma le penisula mai molino. Le tai tu pito ia pia. Si o utau langa manaya. E fe pula fi mai le sau. O ata uma o fetu o le lani. E sulungi ia umasia uhani. A o masa vali vali. Le pasina se i esu solo. Ia samoa no uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo si vai ma pepese. Matata lato tunele. A oma ema ne ilano ole ni. Na o oma si a ukele. Ele mafai hanga ona ngalo. Le tape mali o mai singano. Olo onofo ai tine matama yung alona awala lau papa. Le pasina se i esu solo. Ia samoa no uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo si vai ma pepese. Matata lato tunele. A oma ema ne ilano ole ni. Na o uma si a ubele. Wafa apea ona lawiloa. Ile lalo langi atoa. Walai ona to atele. Le au mai mo. Ia samoa. Le masina se i esu sulu. Ia samoa lo uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo si vai ma pepese. Matata lato kulele. A oma
Super Valley now le fa ilia le rubber band mai sa moa e ma le pese wa fa ko ina tolo I motau tu I do lus fulu no bidu tele mute e nei le se fulu ma le lua polo kalambe le awa uli ma fonga mua e pe ona e ma fucho mo ia ile amatanga o le dei fo I vai se fo le ganto le sole to ya so le ma sina o setema ya o le vai so mua o le ma sina fo le ma sina o ke topa Jalafan tu ele divang ola woli dalla leulua ele I ofisa ele ngata voi leo UB 36 Lucia Pesamino filia Maria le sina tava emala ngai nai sini Shirley Mali to Sam Ripley si tolo milo te sawan emala ngolo ma to bai nai sini ma lo la vale onu sa emala foi le fa malosia te uto O li fa pene ya e ma sanio na si tuele tu ale ta tu wana leo e peno fa tuina il di masina antoa o ifo o setema o le tembilale ni e vukaku il meka o le sample ia po o sina me foi le fa ta ya a faila o nei ma futa mai le to nanga po la company po le to business le ring va ngola wo o e mana o e whaatino le tūlanga le pe o na whaatiroina I le whawa ia so o tūra iantu. Ia wha so tai mala tātu o fisa I le lua o no lua antasi lima I watolu, lua o no lua antasi lima I watolu I whaatala whanto I le tele o pisinis. Le sa wa pele au na sia le tātu o nanga. Ia o I nei manuka, le maon tuma I manurewa, ia o le ele tātu o nangana a le Gina's Kitchen. Ia pol whala ingana le tuata ia Gina, malala to o fenga wenga ma futa mai I le vai ngola woli ya ona tanto fa solo on to ile I lungo le moto wi ya ka ko ki an ko ngai fefo I on tara ya te le tanto fra ingana ida e pe le ile o nanga ale Evelyn ya al want to ina le San Bell ya al want to isi mau fra inga umana ida ya fa tano fantia to le vai ngola woli Ia ka ko kifa ko ngai o tu o lo yele la le uluto ia tano fan tu ile tu mala undanga le uluto te le mano no ia tantu to ma fa ese o lo fa pele o na mawai le ni vai ngola wo ia mai ana popo ana vai ngai a maka ia ka ko panki ke fu ia ma dai lo dai au ia alwa ko mer ke po ia o le fa usi io ma te le usi ba ngai mawai nga Ja, fa solo to isi pitono uma o kile. Ole matua antele on tanto fole. Ja ma disi fo to ma wa nanga. Ele nganto ile on tanto fole off. Io. Ia wa ka ko. Di ma fa yanga ya ru se me fu ile po se fa mo. Ai le fa yang o fo. Io. O ko o firo o furanga o furka sanga ile ke mingi ka sanga ke. Yanga o me nga ringa foi ka ko fo. Fa ko fo. Lena fanta lango kamu li tia tamala le mau to pai dai pone Australia. Antoi foi la musuliana Morgan male ainga o le ma futo mai dai Brisbane Australia. O se te. Yo no talina tu le tanto le na e mai so filinga. Inisium ta pule pe ona o ta ua. Tasiala tana le vive antul timine winga mene o ta longa. I lo tama I fasi no ale ia I so se ta longa la vai fai to tono o New Zealand ma le tele on tono o lala. Po le a le be o ia le talo. Pe se le fai unga le lau fali po le tafu. E le ai se a ia te tau. A oe ma au tanga te ta alo po le tanga ta mai mo. E ma fai ona e alu e te fa o lima. I se lau fali po se tafu. Po I lantou. O lo o whaatau taia, le taamlusanga. E le einsia wanoa o oe maa, ma so se tasilama, I lano le tula fono, e whaatanga inai, o na e pa I lima, I se lau whali, ta fua, ia po I lanto o lo o whaatau taia, se taamlusanga. Po o le alama lo le fia, po le se I fia. Te iei ala o mea whaie. Ioi, e iai ala o mea, e iei fo iala o tula fono, e mawhai o na tātou wia. E te solia lo, mana tua tālonga le vai temini, o le tele o tālonga, ua wha profesa. O le mea fo ilana,
A ke le mangi ka mala wanga ye fa professor ye le lan tu ta alo le temine. Ona fa sala le I sala tupe. Yo. Ina ye ta wo tu ye. O le mea nai te whaia. Ele tu sai. Maala ole tu la fono. Aina le pawana le tala le whawhai tu mo le temine. Se I sau siske. Ia on te tala antu ile o le tātou le. Ma wha la wai te le antu e. Ona o le whianga ye le whana wa o ngamatu wanga ia tālo sia. O le dae maua se awhano fo ia mafutai. Ia mase I o anga ia tui manai whanau whanta. A misi ale whanau iti. Ioi. O tamana ano no fo I le whale le ua I fua. Ai. Le ua I fua. Whapai pai le la pisi. Le ua I fua. Pua kwa ile wolo le whane. Ngā ke ia lai. Wa oso I runga maro wika. Oso kwa I runga maro le fia. O le mena mo mi e whanau I lalo I fultau sanga le mātutu. O le whaalu o le lātou energy. O le whaalu o le lātou malos. Ina ia tau wha maua laloa. Ia le energy na ia I lātou. Ioi, ai vai e kuie ngai halu la ko yo, sau la ko I, punga I lunga le moenga. Wha pai solo mea. E tau mo ia ina. O nai maua e lo wantali, po lo wa fine le malos. O le mea lan tau ona whai. Ave I se mea whaalu e lantou malos. O fele me furi. E rea se me piko siringa nga siri atu nei lo le avi o le paka. Le mele iei suingi. Mele iei mo me fui e ka mo e runga ka maiki. Ave iei ina. E whaalu wailo la antu malos. A leo langa. Ave I whafofai. Ko ki o e vele le kovao. Vele le pala. Ia umanoa la ia. Mai singa askurim. Ia umanto I fu singa me. Ioi, nga ele la valo la I. Ala e fea la kamanga. E whape ngale o lango meni u taminti laiti. Kusa ala e wha me kanko. Ola makoa ula vale o ngikami. Ele lo, ele, mafu anga wha asai ni sinai tua tole mena. E alanga ula vale o kamikiki. Ola makoa ke lea lo na malo si angala ia il temide. I sa whape nga wha kanko i sola. Al temide. Ye o ar kau kanga ko remote wa kau le mfinga wa ko li. Ola no wing. Ave fa ta fa. Ave fa ka alo I fa. Ye pe faise simia. Ia ole va ve. Ona uma. Ia la lantu malo singa ma se yo ko ye malo lo wa kamanga. Ya langa va ve mo ele fe ma kwale ia se malo. Nga ye mo umile le taya. Ala wa le vanga ola markivi. Ola wa le vanga pisa o mai aka. I lunga o YouTube. Nai maka ele au lai kiringa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai batolu amo. Radio Samoa, tasili mai batolu amo. Sa pairo bote te paira tu asibio polu feo te lo at ela ona au le dono ele la au su amare ele su kama isilie o tu kuana ia pia itatan ole para mari say my darling to Leo tiele hanoi le halo la wa mi pa pilo te mana tu ala umasa tele le pa ma tani tani to pa te ala pele to si mai se fosse e io se mobilito si mano vai io ne guardo se telefone say my darling to far
Sing from Mali ala penino tia fangu fa mai no foi sa la failo mot. Te pai le tua sivio opor. E te loan tu le la awole non. E oi. Le la awisu Mali. E pe o le sukale a mai fiti. E oi. E ai o se antu mala tantu te mia lus ful mala tasi mi te. O lo toi ya ona tano le o le tu lai tasi. Le ni vango la woni jan tasiona dan tu le o tonga o tu tala e pe on tu pe ba ya le sunga fo ya se yuli mala le fi e le nei fo ya woli ma tango fi la sunga fo le ni vango la so ya si tan tu nga ya tu le tu mala danga alle digi sel ya wa fo le fa ma tu mo tanto il a so muli o se te mai e la ngantele ya po o hani fa tol masina o ki topa leo le anta tu sound ni tu yai ile vai luanga le poana nei vi le divanga la so le fa tsi mele fionga ya le o pepe tala len ya le li pula le tu la danga digisa pa pe ka i ka le ka ke ma fu ka ngi si la le fu sola io nga ku ono fu ya nga le sola tu Australia ya awa fu ni si fu nga va tala va tu le pepe ma lo la ko le ma lo la ko kai a fera ya tu na ftalenga fonga mua ya ma ya foi tapo inga sa mo tono au kilani ya mai foi la to lo mafuta mai lunga le penga te failangi ya ma lole fa malo si ngaruanga mata le neiva yaso le tanto tau fai fa malo la vale tasia la pepe o lo te vai tu pe uma nga foko uma so fa afu le neiva ngol taio ai ona le mana i o le tau ina so le ya pe ya na tau fo ila mtang ya o tato pokalami lo tu sa wa tu nei Brisbane ai Australia ya la sona fina tau no mai foi le malanga ya ale aula kapia le tamaiti lalos fulwa tau sanga le kalapo papatoi ya oloanga i nei Brisbane ya la tu talonga ya vai aso atol ne la fati no la tu malanga o la tu tua ya le foi la mai foi matua ya yo mai lango foi el famo mo fanau ya o fe ngai mala tu talonga ya mana ya la vatau a se man o le fatwa uma mai le
ia tole ngingo tai au ia si tau whamasani fo ia tatu tamaiti le lai i nei Brisbane ia le ala ua umamai ia o le ala tau anga isa o ai o swimming pool o le fatoa le afte ala foliva i nei Brisbane an matua asa lava la fonga mo ola le maualunga o le vevela nei i tātou na lus fulbon tupuanga le tau sulpea masalo nei tai au o le ia o le uli a te loa nei tai au le masalo a le luas fulu ono po le luas fulu fitu le le ia te mine nei ia wa mane fo o le wa mata tau fa masani atuai ia fa na u wala tu talonga mo mua ia la so tai au ia fa to a faila le fia fila fo le ono la fia ia no winga tal si yo tu te mina wa le fo wa mata te la saving ia e o tu te mina ta to no mata vela mo ta to yo mai New Zealand le ia le tau nei ia ai e se fo ma nei o la tunu wa se man o Australia ia e toi tit po fe la vaenga e fa mo tu wa ia e o tu ai te le la po ala to fa lo fa le fa tau pe fa tu sa ia ta to ia marva as foi nel va so mo tu wanga al fa na wa nga ia Australia ia le foi la fa ia si pisi fo yo ma tu ia la tu ta fonga a wale holiday ta bit ia ma lo le malanga manuia ia ma lo fo le tausi ia wa o le tofia le o tanto i nei entunu ia o le mea mana o i tamaiti ia lo no winga o le mea na ia e fai ka ko kana fo lele pa kali pe a uma le mele ai ka ko wope fe le mea ke manga o le sa o le o pepe ia o le vaenga ta ua lava ia ua nei matu e fo tamaiti a fa pe mai ana e to anga ave au ia talonga fa pe nei la te tamo e fo o le aula ya ai le la ta tu to anga lai ave o le atu langa la o ia tau fai ya pauan me tau o le safa tino ta tu tiute ya vanoa uma ya awanu mana tamaiti po tono la onga ya po talonga ya ta tu te leo fi waita tu matua ya langa le wo man la to vaiting ya o ta to vaiting so man ai io nei tamaiti sole le fatoa ri a to sfulu tau sanga le wo mai malanga ia Australia ya o ta to ya a mawar malanga na isava ia lu tafao i talonga ila so lava matoi io ia o le tūlanga nei pio nei ei la so ia e kakine po pole foi pole al ko inga ngofuanga e api pa wale me fa fe kai mo kare fai sakar gi soso pe o me tele ana a moana ia so e tasi pe lua ta tele fai fe awe lo ta inga ta fause me ia wala ma toi ia ai ma lole tausia ma lo foi le tutua ia la le fa mo moina na yalo ma nai fa na ia o le toi aso le ma sino se tema le pepe le se polo kalame na usa o ye le tanto nanga le tiji sa ia mole toi tawia i la to lo fa pele ona fa ngai na pele tu tua male ona ngal tiji sa I leva yaso ma le fo I yaso fonga mua lo fanga solo alta to promotion temine ta to se aspirali taitasi tolu ta to failonga tai lima se la lo se ina mo New Zealand ya tolu fo ia failonga tai lima se la mo Australia o le se ilon fa le sa fatino la aspirali nei ya ma trasier ta to entry mo New Zealand sa famani ina ya o le entry le tamaita ya Gloria Fasao ya sa fatau le top up online ya de foi la wo mona mato tala no nei le taiao ya se taimio la fa o atu ya ila na lima se la tala la fionga ya pesta lo nga fa mai le tato ofisa awanga luenga nei taiao ya Australia tasi fo ia le tato entry mo sa mo fa manuina mo Australia ya o tangata sa fa ngale le ClickX ya ela foi ia le seleni ya ma le foi la wa tam fa ye so tai tamaita ya Rebecca Vasa asi mai Mountain I Victoria ya o yasa la fola na seleni le fitulu aiva tolu lima fitu iva manu malo fola lima se la tala Australia ya tamaita ya Gloria Fasao ya sa la fota pa pe le fitu fitasi pa luono I valua na la mo fola no tato lima se la tala New Zealand ya if I wau tato sei ila sparele for vayasola nei ya angava ai fo ila to la fota pap tai luas futa la pesiliatu ya pe fanga fota tu ClickX ya la foi sele ni anga isa mo ya mi se foi tapena ngal lokta maiti ya se man
Ioe, ia o le tūlanga nā le wanta pena tufu i tātou ele ngantai le whenga iai. Ia ma tu wanga o ngā le whanau. Ia antonu o tala whia ngole leila vale. Ia ma le au ina fwoi o tangloto ia o whahangongo ma mea o mwhapena a wale tāpiranga mo le loto. Tamaiti ala pe. Ia, sao le leia. O le mai ten pisini o nei whanau o wale tamaiti. Ia ma papena fwoi tātou o nanga. Ia o lo tamwhaila pa fwoi ia available tātou top apil telo whaloloa. Ia me se full online. Ia tele tātou pa ngai whenala foil tu pe o ClickX o le RIA. Ia ai o lo ia whamatau tua le tātou talo whabauta. Ia o lo whawhaingo fiona la foi voucher sa ngai whaloloa. Ia a wā lava le whaingo whaatau nei ainga. Ia le ngata whanal tongina le pili o le vai. Ia ma le cash power. Ia ngai sa o le tātou Pacific40.com. Ia o lo mwhaiona tongi e talo whabauta mo nei ainga i Samoa. Le link malo whamtai ia le pepe ia o le vaitami fo ne o le tuwanga. Ia antono fo i o lo pisi a tuai ma le tautu. Mala nanga le tātou pepe talo lo le talo whavauta mo Samoa. Ia, pe iana tau fo e leo malo lo le tātou nanga lea o nei available online nava i le tele o taimi. Whaingofia tele na lo walu alunga le tātou website Pacific40.com. Fitfidit whatlo loe te mana la fo le voucher. Ia, ona whaungalea le tau ainga i Samoa, whautuaina fo i le mano la tanu, umana la fo le voucher. Ia, so tai pelo ainga i Samoa, po taunu atu le text o le voucher ia latu telefoni. Ia, ona lo ye fai teime whale tonu ele network i Samoa, ia, ma le maua ia tatu text. Ia, e te so tai mai lava le tatu au nanga, ma whai ona matu tu e la fo ina le text o lau voucher. Ia, a tonu a ye nisi vaenga o le tautua o lo mna miel so soani, ia, e meise tatu lo mna mia SIM cards. Ia nga i foi na tātou ofisa i Mangele, i le Motor Consula, ia pon Motor Samoa, ia o ina lo mwhain whai atu elau SIM card la fionga pesta, ia a o le i sauni e malanga i Samoa. Ia, whaftai tele a whangamua, pon mātua vanua, ia, o la se tau mwhai atu tā longa whanau, ia mo foi se si taimi a update tai tā po kalami. Ia wai loa po a ngā ia ta whaonga rauri ia o mai whai ma sui fo o au mai nai South Auckland. Ia e lato malanga ta milo nei Australia. Mai lo whonga i le ia wauli lau whionga lau pepe ia mātou tāmpo inga. Ia ai maru i tele le whionga i fo ia ma tā longa na ialo ma whanau ai tātou toi whilo i pei stimi momo. Ia, whaftai lava, soifua. Soifua ma ia manuia. Le whionga i le li pule o le tautumla nanga al DJ Sal le peo dei whaafunga jay le whionga i ale o pepe tala i lene o lo o mafuta mo ina i le pitonu o Brisbane i au se talia a wafo i a talonga a no ma whanau e peo na nga i a tuai. O lewa antoi sifuru tasi mirute o na tale o le tu la e tasi, tale tasi o na tātou wanga i antu le se whapuponga o tātou tala i vai whanua e peo na masini ai sa ria ma tāpereina le sunga ia se iuli umanau leifi. Malo soifua o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matui pui o le whana witi, o tui pui le COVID is fluiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i Mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mga umia se maa mga kosyo kingala i Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 awhire kau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You.
A whai lava ta sa ili sa ta vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tu mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le kafo iona fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva o na walu, pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu a mo. Radio Samoa. tau mo e ko mo ponga tata pol kalame so sa ni foi lau folanga ma lau au nanga o fe lava manga vai o e tof ai e a wale tu tu ina o le atunu le malo company e a fa pe foi male kalesia mo ko ni tom tau pe fa pe fitu mo ko ni tom tau pe fa pe fitu ma tala la apostolo a wa o e na te fa se ina o sa foi se me o ya te ele I fo ina atu ai a faina fo ina atu ya te o se ale me o e mita ai peise I ele I fo ina atu lava o la utu o le lutau mo tato a tia elo malos a o ke fa lango ke o la fa lango a o ke o la fo ngale ke ngofo e sauka ka kulei o e sauka ka si o e sauka ka fafanga o e sauka ka kai o e le wa umanga au mai le tuare le sami ma mea le fofanga le o langangi e ka ko ke o ngalu e inga o vai le kala la apostolo o le fai le kale sikurniku oi ana te fase se ina o se a foi me o ya te o ele foi o mga fo inga me le ko a mea e mangu yo ka ko a fai la ke o la makiva a fai la ke o la o makua fa le kongu lava le kama inga a o ke sa ile tu a o ke sa ile malo a o ke sa ile palangi po le meuri po ila a sa ia o ku ilunga sa vali su elanga luenga mai ka mo fai sa ili a wa o kayala ya Yesu sa ili o nga mo wale e kele mo se no ke sai kui o nga kakala nga mai le fesili o nga e mo wale o fasingo manga e o le kakanga a tia elo malos e ai e oe fa lango ya o e mo malos e kukusa lei kura avaku ya ke oe le Samoa le konga le fiki le palangi maoli po oila kusale nusu fai kula fiku aso ai mafuanga ese non kongunga pa yelis ai ko angaris mele build on your strength awe ke ola falango lang pa mo le tu malos ngai kule ya so son mai ato ya ve mo tau lo so fu mo lo wolanga au tatu tu ai pe le atunu ai mai se ole kale sia amen. Oh,
Ya wa foi lau tapo inga tala tumua. Le li sa sola sa moa mori ar fa ori mas tama matua iwa su tau sango fasala nei for pipoi. Si tiana numero to mai kia onga fa malolo ma onga New Zealand. Ita longa to sina mai kala pulika le NRL ya wala setiti. Fa fonga I fa lau talino ni tala. O Stanley Yese, fasu iwa tau sango fasala nei for pipoi mo va tu sanga. Mo le vanu masina al foi o singa oinga sa iwa ne istama matua iwa su tau sanga Colin McLean. Ile afia ni afia ngatu mau. O fa mtalanga ile mata upu sa fa ile ile storile out tu la yeser fa msno fa du malo e kilani ile lo wino fa salanga. Ta wa ile se sutolo mati lo af smriva. Ta tolo tu yese tu o McLean to no lona la fale Mount Rushmore matikina mata pungi ai. Ai also fa inga sa wa matu ya sa fa wona fa yese. Ile tama matu au matapungia. Sa tilo ia leo mo se senga fa pasio tangata e fa ono faia ia au fa tali pe fa ola tia mai I ona ma kianga sa tau fa laki mo ila uma ia McLean sa fa ola tia mate ai tu mo fa mai ila mai ori ma vaiaso ai o yese sa faia leo fa inga sa sola sa moa o se tu re mo ia mo McLean o iva mo li lima ni tu sanga so fua o fa wa ne ona fianga tu mau to ile mo fa no fo na ia tau mai la so inga e pe na longo ina ile fa mstonga o le tau sanga tau waisa to te liu mai yese New Zealand nei male lo tu malie e tali ai mo yanga ma fa sala ina pa pui les really au sa no fa masino judge never na Dawson ile lo wino fa sala ngo yese na ia fa tele ngi sela na po sanga au fa le wina fa sa mo ya teia le sa ia fa ia o se me fa lu mai na lo fa ia so to la pono ise ta mama tu e iva su tau sanga sa fe so ni mo yai ta oi fa mo ngar fa mstonga o yese masani a McLean e be ona sa pai mai fa ni ana nga ruenga ilon fnua e to no le lo tu sanga ai ora so sa lu to ino na fale sa fa te ia au ta pai no no fa nga ino no fale le keti ai wi lava sa fa tau le te mama tua ai sa italiana ona ina te loina yese au nga ila yese fale le titi sta to itali we McLean el potumalo lo ai tolo to lo yese tu ma te tina mos fa iai e te tonu le te ma feita uitula o matapungia. O so fu malo lo ino mapo po na te Pacifico se mata upe mo mi vava le tiro yai. Ai wa masane ona veva mata upe fata we mo yai. Po oi fa lo ngono le musu te no ina. La ngono le masia simale mo tonu. In New Zealand o le to telo te Pacifico o esi tula ngau le motpese. Mai mai a oila to mai tau tu au tu. E masane ai ona le esi tiro di tau o tala anga nu. O le maua le maanga ni mtau sa tele no aile le New Zealand Pacifica ia Dr. Samuel Manuela le faya o sini o mafo fau i University o Kilani e fa pitoi mtau i mafo fau na Pacifica ma Dr. Sarah Capelli le tamatai faya o mafo fau i University o Kilani
Whalia Dr. Kapili. A tala no ina le tau o le malama i rola malolo ina o mafau i tangata sa Pasifika. O lo iese mana o ngā malosi e tala no ina, whaala wai tele ai. Tolu ai, o le telo taimi e tātou tele e tala no ina ai, ne nemi tā upu. Ai ua whalia Dr. Manuela. E iai ni lave fola sia le ese sengo whasalongo au ngā tūpulanga ai ngā le Pasifika. E iai mātu e malanga mai ni usila mana no fai ainga, i le ese o lātu ai tia. E si o mea ile o la malolo ino mafufau ma le o la mnuia. O te tonunga foi o tūmanga nu, e mawhai ona iai se tūlanga o le malamalama, ma tau talangi ai, e tanga te Pasifika ni ne muta oku. Wharia Dr. Manuela, o ni iso tangata e tele atu le tilo iai mai le tu whaale nganga. Ai pōni whaavatu ia ea api ai ma tanga ta ua. O le mea lea, o le iai o le malamalama i ne whaalongona, o le atu ina i tangata le mea tonu mailo ai o na langolango, iso tangata, e iai le awhianga o le mafufau. Wa ia ese ti tanga tele le numero whaasalanga i whai e tamai kia onga i lato te whaolima i tamai kia onga ni sila. O whaasalanga o le whaamalolo ma onga o le whaolima i tamai ti, sa si tia ia onga le tunu awa o le tausang talua i luafa malero futolu. I nisi o i tūlangi e whaalua ina i le poi numera. Ia onga ni luafa malero futolu e futa siafe, i ima se lau fiti malirima tamai ti sa whaamalolo por stand downs. I le whaolima i tamai ti, luasu te pasene, o silia tuaina i lole luafa malero fululua. Ai luas fulmar pasene sa maurunga tua ile lua fese fulmariva. Le tau sanga sa pai ai te puninga ono al pipister koviti. Ta ma bueno tolopo ni numero fasalanga. O a onga Nelson, Marlborough, West Coast, Mabel Plenty, Wairiki. Sa oso maurunga ile numero le siria mare fas pasene. Ile vao le lua fe mare fulua mare lua fe mare futolu. Ma foi numero ile tulangi le motu sau ke iwas fulua pasene. Sa maurunga tua ile lua fese mariva. O le whaolima whaatino e whaoa na avea mamako anga utua le whaamalolo maonga. Pito ane iai ma le ulolo tapa, ula pai paasu po le vaping, ma le whaawau o le leo si stai. E foi numero fausa whaailoa ia o ngai niso i tulangi, e lai titi se numero ta mai te whaamalolo ma sul tula fono. E iai ami o le whaatu bevesi, ma le whaataalua. O toi whaoa ne ia o te rone matati ai whaamaumongala rorangi le Guinness World Record. I le pito i tō tele atu tangata ua whaiele si wataua Māori le haka ma i Afarani. E whai tō wafe mawhi sa lātou whaatinola e haka le kāmate, i le malaya le Eden Park i le whia whenarafi. O le matatia sa iai mua o le whaafe ma le rusulvalo tangata Afarani, sa whaiele haka i le wafe sumare whaa. A le numera mo le teimine o tā ua sa awa i le haka i Eden Park. E ono afe lima se lau tō sutasi, a ua iele manatu o le asuia le whai numera. O tangata sa awa i le haka sa malanga mai vaenga e se to New Zealand. E au fiei maseli Amerika taulo por kalami televise la loa i a Conan O'Brien sa malanga whapitoa ma i lea whamoe pere whaatonu wata ki whanga ni sila mu Taika Waititi ma whaumu ina tole tai David Tua. E tasile minuti te tawana whaatino e le haka o runa winga e whawha o na whaatino ina le kamate. O le tamata i la ulo maoli daime hine wea i mohi. Tai e whaamau voina le tamu whainga. O se vaenga o le luas futou sanga o le whaamantunga o le whaalabaruntonga mo musika e vea mawhafo. Le Rahu Katauri Music Therapy Trust. E toa whaani ta mai tai ma tina sa malanga mai New Zealand e mai ini tia. Mo ni o langa pino silio na le le fia feolai. E pitai. Sai wane ili nonofo na o ila tunga whaarongolanga i mea ai mawafua mai tangata lofa. Lipu te ai vanga tala le staff. O rei tangata whai ngā ruenga teu fōlinga i whale teu ulo ta mai tai. Tā lātu tōngi ale tu sa Marcelau Vans Purua fe tā lā. Mo lātu ngā lua ngai New Zealand nei, a e o mai le te mine, e le tu tōngi a ina lawa i se sene. Tā lātu tua i ai e o tu lava le ta ilimas pua fe tā lā sa lātu tōngi a istangata. E ese pisi nisi teu ma o tiulu mo ta maa ta i New Zealand nei, Yokesh Sapa. Mo lātu ngā lua ngā sao poinatu. O le iso rei tina sa taunu mai a November le tau sang tulua, e tūlan tamataine. E lua tau sanga ilo na ainga ona ele ngā whatiaina o na tutongi na wina mai. Ai o ia tua ia nei, ele i maua lava son tutongi o se aso e tasi talo na ngalua le company. Sa langa longo ina lo na visa whai ngā ruenga mori wha masina, sa ngā rue ai ina u taunu mai. Ai o leisi tō whasa taunu mai mori ngā rue ele businessi, ai ele whai ngā ruenga lava i se aso e tasi ni sila. Ele ai ma se iso e la tausa whaatala tonoa, ai pe whaini whaati te inga i nei ngā ruenga, ai li malanga mai ni sila. Malatu tau tino ai, i te pula alo atu malama i ngā ruenga teu wholinga. O tua inga nei te maitai matina i nei vai ngā tupe sa latu tongia, sa te ena malo se Yokesh Tapa. Ma ia tau ai, e se se tua inga wa latu waia. Ai o se maa whine sa avema whautua, e na te loa,
ai pe so tanga fo ma nei to mai time kina sa ia tu lima tu le tupe ia sapa e fai ai mo la tu sui o lo ia te ia se fa mau ngar pa tupe sa tilo ia le vai ngotala staff o lo fai lo ni mai ngā tupe di tele mai nei tinam to mai tai mo la tu ai nga sa tu hinga o le ma fina fo tu sa ia fa ia foi ile vai ngotala sa ia tongi foi le piki apo le Land Cruiser e tons fu afetala ma tuli ma tu ia sapa o se vai ngol tongi stasio vesa le ta vale sa fa ia sapa sa ia fa ta wina fa tu la fono ma ile ma fine fo tua ia taro talo ngar fa mano malai o Black silo no tau sanga e no ma mano malai apakao ke te lo mui bulen tone fa to ai le sonai le mano malo le wawa pisa Australia to si tolu su tolu ile talo ngomori por plate slow cap ai se mano malo za to fa lo e por mata ina telo le talo le tamata alo telo vo wala se tiki le ofo numero no e ula vai le o se tulanga le sa ma sanu te mo ai tamo sanga supala ka pi Pacifica e awole chips ele fa tu ngana le rominga le staff ile le leo tamata alo le peuli le talonga sala tu fa tu ngai na stiti le numero iba ilunga tu sei sila tam ta alo sta ta alo le stona lo mi ai fa per tolu ta alonga se so mat ina le oku numero no ma muri muri ai tamo le peuli le sai step mat ngo pie sa o le poe ma pasi le polo ma fa vai ai le so score peuli ta alo malo si fa malivo na tamo e ma le polo to e masani ai ona fa ma ta ulun ta alo le se poe sa mis a vea Malaysia tama e tong yele polo line out yele Blacks e au fie male polo sa ia ngoia male line out i Australia o se ta alo ele imisia le vai Robertson sa ia whaari ai lau whaili poti o se ta mai ai whatu tuanga ma tali tonu ilona lele mawa e tele runtu mai ko e fefeu o le ato e tau a fia le o Blacks i whai ungo le masina pou mo le talonga po le malanga ta amilo le whai ngole tusanga leo la ta alo mai Japani Engelani Ireland Frani ma Italia i vai aso so ai ona teme nei wala se titi wata ina mai nei ai mato le ka piliki au pa wa le aru wa elo na le o teme nei to wa ia nei se puso anga ili mo le ka pini sila mo le ta fio le tau le lus fu te sanga ta fa ilo ai fo ia fa ia onga le Black Scott Robertson i ba ole ta longa o titi wa mato na to sina mai ka lapo ale liki ale NRL stadium e ia ni kala pusa tau no ati e winga ya titi e sa fa ia wo mai on stay near ele la kapia ni sila mo se puto sanga o ia ta wai ono le la lo tele wo ye nei wo le ngata di kino le power mo le tomai ai au fo ia te ona vava ai le sticky ono fa vi vinga mo le lo tele fa sa longa mo lo minga wo ye nei ia te ia ai ora fasini de mine po fer tu langa de te ona fa ta mo ai o fa isi umio sa ili lo Black ta mai su tu langa ili fo ia lo sa mo cherom kaino le sa ia umia le tu langa mo ste umi ina uri kaya le mai ai uri ta morstanga le liona per tania uri lo amas matitu Sam Kane la malanga ya panil to son po olo ia ila mas fa so songa stick isa benga le numero valu pito silion da le ilo rangi ili numero fitu se tite si fili numero valu ya is io Ethan Blackadder for numero uno ai ufali Robertson elo pole numero la fu la capire of why se titi en fora sifi isa se tulanga este mai ali scalabu mai fa on fight boy when it's all numero fitu on the Springboks Africa South to Malo nearly top of the Summer Rugby Championship in fight in Argentina Festival fitu e Mambella il va vera nafi tem New Zealand o foi ni swinga na ka pia tama ta ile Black Pearl ta New Zealand mo ta lo foi tau dia mo mai alani kana ta ile o nei tem New Zealand ele tamo sanga o pita to sumali male le lang ile W15 o sui kapteni Ruahei Demant o la to sifil o numero 10 sa fa ia fa te inga fa ia onga le Black Ferns il fa te mo demante of numbers mo le lua ele la tu ta lo fa tu le tasima England ile sa fa ina luso fa so lua ile am tanga le masinga nei i Twickenham ile te televo Hannah King ile of numbers 10 e ula vale la tu fi sa ia le talo King ai o to lo punere no follow fa le leo ma te ta alo so fa ilo nga tondo le nei tua Amy Duplessis malongo i polotu le mapu ata i Silver Brunt o toe taliu nei io la tu langa Ruby Doing sa filia la fa le le ta lo Menglani para mo mutambo ile wingi tomato asa long on sa sa la kapia tama itai Englani America de la ta lo le tai oni on su tasilu su tastil score ai le sto rafi sa manu malo i kana ya frani lu su fa te fun mo fa para so sala fa un on va sonei para fitau ele Black Burns para rosa mumu a Englani
ia mataro tanu mune o tamatalo la kapili ki malo sele kiwi Nelson Astipa Solomon o sitra ina ni fasalanga mamapa ile fasal na toita alo mota alo ngai fa o sana pu e fasal tula fodo ile talo sa manu malo ile na our Melbourne Storm ile Sydney Roosters in fa ngoranso a fa ina te fina wina malu te wina le fasalanga a fa ina la ali malo ta alo ngai fa sai a fa ina fo ile Sydney Roosters o fa to inisio tamora tu mulese Mole kalapu, iso tamole asif iskalapu ta aloi, o iso la malanga ta alo tamole sanga splikia Engelani. A to lu tamole ali liu ta alo ka pioni el de Joseph Augusus Wari, leo la ta alo ka pi mo Australia ma Joey Manu, o la ta alo kalapu ka pi ya pani. Ya tala na ne yaso angale lele stresi, mau ta umalelo to maulalo, soi wea. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lewa sfulu family af minuut te en hier link to line tasiva te to le sunga ya se ulu malau le fi mo da to tala ya e pe ore fa funga ti ya ile de fo i vai ngola wo lia fina MC la te mo le sia wa no ile down le lua ile wo nei e mo te mini e fi fela nga ngole wa mo le da to filo inga ya mo le to mala unanga fo i le mapu maya e pe ona masia ile la to e fi filinga nga le divine ola so le ufa tasi me fo ile fionga ya le o pepe Anthony le o pepe ya wa fo ile fa wa wina le tato pol kala me mai le dava ya so ua tuana ya tu ma no le fo lang ma no le on sai ya ma no fo ile tawa tai ile to ya so le ma sina lo fionga le o pepe te te lava se mo ni tu sai fo i male am no fo i matu pia i mo po kala me fo ile fo ua la no pai fo ile nei ya masina pe ona sa no ia fa tai tato o nanga hui radio samu ia mo ni ia no fa au fo fa pe na no mo fo ia e tato o nanga no mo ia mi fo fa ta we na fo yo fa fiango ta long pai tu fo ni masina to no ni sile nei fa ta lo fa to mi na fa no ma lo le fo va ma lo le tawan da ia le o pepe ia ai wo ta walu ilalo se foi numero ilanto ole ia ungani anto le to o nanga mi le dava ia so o me le diva ia so vo le mo se so ni pe After tu la passé au moins le fafsidi o le after la bala o nanga no to telefone malo le tato tu no fa pena o na bala o mai o le tu la pizza sidi le on ta o na ngona ko le tato tu no le mona o miro so so io le fo wa tu mo le numero fa yo la o nanga fo bala o mai io le vai so denti tu nei le weekend sa fa pena o pa tino inai ia le Pacific Church Symposium to nei Wellington ia sa awoi mai ia e kane sia katoliko mai de prince pa ia la pa ia tono preaching service ia e fana e kane sia katoliko sa ia ole mana ia fati no ole mato po ia fa mo le ia stona e awo mai fa le falling or faso ole mala ma hu le tato tunu sa vali sa fa pena fa tata no in tono kale sia mana ia fa so mai ia mo le tu blanga hu i tono kale sia ile au tino po ia le kale sia e mo se po ia nga bengo le afati no so swani po ia ilato lo fa pena ona fa ine talo pa tu pe mo le toile nga fa tai fa tama ia a me ko fa pe fo i mo fa tu fa pe fo le su nga ba ele ia ma muri ante yo la o ia sala am sini ia da so to na ia selman ia fa mo a se man wa uma vai nga ia na fa pe le ona to fa so ia ile fa mo ile pe ona e tau After tu lava tu sol fa so pe sa fa so tono e kalesia. Ia. Ole au nanga ma kumo ia ma tu langa fo e tu langa e fatino ngora au nanga. Ia mi se fo ia fianga ta long pai tupe. Ele ngata ye ma tu ia mi se fo di tu langa. Ia ole astona ila. Sa fa pe na on fa so mai fo le mala mala mo wi tono fo e kalesia au nanga lo tono ma kumo. Ia fa pe na fo ia le ia tu langa fo e mi se ta tu e kalesia mo le ben. Yo la tu la ia sa fatinoa ia le la to po ia le la ko activity lo fai o fono ti breakthrough o le mana ia yo le la to sa fai mo mo sleep out as kamit io sleep out la ia sa le fatinoa ia tu langa fai ia tatara no ia fianga ta long pai tu awa bena sleep out o ia ni o fatinoa ia fatata noanga tara no ia fianga ta long pai tu tara no fai ngola ko home ia mtatara noa fo ia isi awala ave ese mai ma fo fo ile ta alo le ta alo ngai tono o ai ngai mi se sleep out fo ia fia fio man ia fa so ia fa pena fo ia tono isi ka le sia tau fa pena fo ia ti type ia na fa so fo ile tu langa fo i wala tu fo ia tu tiro
ia fia ngai ono i tangata a fi talong pai tu i wo tua fai tala sa fai tala le stona ia mo fonga tala wo lo ka fal pui pui tangata fo le tangorin sa fa pe na fa ngal bank asa fai ia promise sa mo ting pui fa ma vai mai de sa ini tang po ya wasiru mona ia usa wo tu talong pai tu pe mo le te mo so ta ngal ai ngamo tu la vai i turanga le manuia ma na ia fa so le ata sa fa tino le e la stona ma la mo mai la fia sa ia fia nga mi se ia so swani po e mi se fu ia ron pa na le lato fu ia nga ruenga wa matan fa tino so swani i so ia ron pa na le tunu Ile taunga lulu e ai mai ka le sia ma o na pa ia le tu. Ola se fa vita uli numero ta sia fo le wai o ta tu tanga te soifua o ta tu tanga dola. E ile tanga te whingo fia le melo fa so e vol tanga ta le o pepe o nawa e si le fia. E se i ronga e fa sufi. Ai ka se kanga kai fia e pe foto ata tala ma ia ala na ato pona fo ile lo la se mai tau ia le ala mapu mai ile tula. ma le ia fa sidi se man ono le telo tato i kale si oro fa pena o fa tino i hausi ia hausi la mo me tu langa fo le wa fo ia sa idinga fo tu pe so swani na we ngari kale si e fo i se kale si e ta o fo ia so fo kale si e tu la fo no fa sa ta lon ko tu ia ai o mana ia fa so o ma fa ia fa so ona fo yo le tala mai le fa so le tu i le tu langa o fa ina ila tu e mo ila vo tono e kale si ro i tu la fo ale to tele fo tanga to ye kale sioro fa pena on ta ono ore mana na o fo i mo se man wia so swani ai nge samu ia mi se fo ia nga ruenga fo ro fa tino fo tono fo kale sia wa fo so swani ia wa bena le faso a wala fo tatala mai fo tono e kale sia ile a wala fo le a fa fo ia ma le tulanga fo ia tilo ia tono fo e kale sia pa a mata ona la to mai tawina o a mata na faina o le tulanga na le mana ia fa so wai fu inisio tono le o nanga mapu mai sa fa ina tulanga ta ta long pai tu a wa vela le la to fa so tono ma to fa so tono kalisia o a ve ma wala wo fa mal si a wai fu ina tu sa mu so fa so o le mata o pu ma se tulanga fu i on taun talno ono tele o afiang ona de ngato na no ta long pai tu e pion ta fa so te mu so lo ia masini o moli o musika ia mo si so manga matanga to lo la to nga lu pa ta si mo ta fa le ala ina ma fo lo la to a we tu fa al ma na ia yo pa so mo long so a sunga fa pe ngai o tu mai fu lo la to ta au fa le so ta au mo mo ko mo ia ma mala mo fo i ma fu anga ri fo yo na fa ina ni ta tu tanga ma na ia yo pa so mo ka ni si a sema Lele ma lo fa tai o lo winga e fo linga mai fo lele ia atonu o i lava le ki ma le tatala fo lele o le o anto se fe au ia pe o se mai a fa o la fo lele mo i lanto ia ma tua sei tia nei po ngai ta lo fa tu pe le pe ia wa le nga ta wa na mo le o le ta wa na fa so to na karisia ia wa ne i tu si lima ro ta to tu fa pe o le fina ngaro au tasi la vosi si fatino ai ia wala no o tu tono ta lunga nei ia tatu do le lei o lo ia masini o lo fa pena fu ila tu na la tu fa ni masini yo lo ye to mo ye fa to sine le ma fo fa ia a matara na lu pe on ta fa so for timo so e pe yo ti a polo fa le pe au tu to ono fa yo pongisa o musika mo le mo embo mori yo na do fa to sine ai mana tanga to lo si o ma o lo ngaru mo fa tasi mo na ye tatu tanga o le mafo anga le ai le fa pe o se lo fai to tasio sis e fai tala bo ono le pe o le ufare le detection e lo to e ama fa to sina to e ama le mafo pa Nele ma lo fa tai ia o ani si vai nga da wo 94 fa so ia le neia so nga fu ia ma le nei fo ia so fo wa le to e ona i tula ia ona tanto tang ma vai fo le ma le ma sino se tema ma ona ia fo ia ma fatiang ia mani vaenga na afia ile pa ia man malol tato tu a tai tu lava se man o le a fo yo le tu ala lo lava ia mal fa mal si au o le nipa sino ma sino fa ta wa ino tang fio ta lo fa tu pe mona afia ai o afia ngo ta lo fa tu pe mai la va ia ra matango yang wali se pa ia fa i mo te sem aso o mo vai aso o mo minute o mo la fo yo le tau sanga ai me sore nei paita ia sa fa fingo fia sola sa penano o tu tono no sin popo
a nei wai tau tātou e mo le mamalu ko le tunu mo silfia wa alu whaasolo atu e tono telefoni whapena hoi i alu pana o lo whapena o na ta alu hoi ta alonga i te tonu hoi o latu potu hoi ma tonu hoi o aongaro iai me le varvosia o whau whamanato atu le tātou tunu wa whai hoi wa umwa ia ne wa yaso hoi po le masino o le afianga o ta along whaitu ai le whapena o ta afianga yaso umwa o ta alonga whaitu pe tonu o le tātou tunu a wale ngaro le makumoia malana numero le over te lau lua tasi lua bili mai Januari se pa ia te se o le matu o nanga fudi o le matu te whatatari atu ia wala wale tātou ngā rue whatasi ia wala wale whaititia e se hoi mana ia se manu wasa ia le whaipule fo o porua i le matu wha moe le ia Papa Edmund ia mana ia nan whaso whai mai o afianga o ta along whaitu o sili atu ailo na afia o le mamalo le tunu na yo fianga o le maile o le afo o le suka o afianga ma le tupe o alu tau fo ino le maile o le tatu ta along fai tupe ma afianga o ye o sili atu o afianga o ye ia le maile o le suka e tonu ni sila o le mena le pe o fa maile a pito sili o na fa ina ilo tatu tunu o ye nei o afianga yo ta along fai tupe le ngata le ma fo fau vai tono loto I fale ma le vesinga o ia ma le sole tu lafon ia ma le tango lima lava ma le anga e tu lava ina tele la fianga tu langa tau selini la tau mna mbia ia loan vai ia ono le tau pa malia ina o lava o le tu ina na una tu ta long fai tu o le mena le mana ia fa so o fai pule wasa I foi todo matsa mo e nana fa so mai ua silia tu fianga ta long fai tu alo fianga o ta to mo mai sukaro ni vai tau a fai o le mafuta mai nisi o le malu le antono ui le nei a wauli a le pepe po stimi fo lumana I pe anto I silsila le tanto polo kalamilne. A fai o lai va ia fo I lele ni winga o tangata o le lanto a inga. Ia po ni woma e masan. Wa matantau le lifa le vaenga le. E ma fai o na bala awantu seisi ia po nisi o I lanto nei I le tau tua. Ia ona tau whilonga mai le po le hale mea o le amwhaina whai ei e ui lawa I le iksiringi e le tangata se soson. Mana ia whawsidi o le au nanga mo I lātou oro a whai nei talong whai tupu. Mai lātou fwoi oro o siusi o manga o I lātou oro a fia. Tu sa nang fwoi oro a fia ono le lawar whaso I tono loto I whai. Mau e fwoi loto I tana tu nā tailo talo I talong whai tupu. Pe maratoto mo o runga le fwoi lunga fwoi tua fwoi o le fwoi oro fia talo. Ia e mai se polisi so manga a mana o mia lava le tātou tunu u le fia whaalau I tele o le malamlama anga hoi le neimi tau. Wala o mai maku mai o le anganga au tūna le tātou o nanga e mai se poi toina whaaso whapene ma to tonu e kālesia o le tua lalo lava ia malamalama lo tātou tunu e le a whaina na tangata lo whapena o ta alo a whaina atua umai ale tātou community. Si o manga e mai se tonu e kālesia a onga ia whapena fwoi tonu ai fwoi o a inga lato. Ia a fia ono wingo tata ta alo talong faitu. A matan tau le tau tala inisi. A mata foi ona fai manimo. Le mo se ma le mo o tala na ina fai histori ina fai da stona. Ia a mata o tala no fai atu tala no quale a inga me le ide me la lui fai de fono. E tua ia tu nga ruenga o lai ova. Ai le lore o masini. Ia waro wa fiu a inga fa tali tali le lotu sa maseni. Ya ala fai mai olanda o holan tuai mai ai lo sai on masin o tu langa lai e matua fai na to ele tatu si so manga foi mana o mier fata tele no tatu o nangal mo ko mai en paso a woni o tatu tu silima o le si fo inga tu ala lo tatu o na si o de me ale o paso fa mai o tuai fa bodi tele la men fai pe o na paso a vi na u pide mu o le ma tu ti nei mo tatu ai ma tu ti ro e se fa inga ta o me o ia mai se na ia wo ma masini o lo fa pena no e ade ai so e da o nangal ma kuma ia o de fo wa a matan foi na activity de tatu ai nga refia fi tatu ti o tata fa e o ti o lo sin o le taria tu le se man ma lo va tang ia antonu e mawalo na o te lenga pe so ta ia tu pa ia mal manual tatu tu no ila u fionga ia mi se vo le tu mala u nanga ma puma ia ele o se tu langa fa ngo fi vo ile le pe tatu tala no ila ngona ia ma finanga lo fa lia fo le pa ia mal manual tu ma fa manual tu le on sa ia ma lo fo le la pa le tu ia o mai so finanga lo muli le fa fonga ngal tatu tu no le pe le ia u
E whaftai atu se umanu tu sai mara no matangofia te tono ta bokala mulmul foi nei mol ni tausa. Ia ai moli atu lenga whaftai le tato ala leo. Ia le Radio Samoa. Usai foi mara no matangofia un pai foi un long pure li do tato tunu e se ta ora ona. Ma le ta ua foi ia so tai mai foi tato tunu foi le il fa fonga foi tato ona ona foi se pati usana foi ta fa so marua we fali po tuar tau tai se na natu ya ma piole mo ngana letu lo fongiere tuara o nanga mi se la o fionga se mo ia to fa tala ya wa fo tau tu ino tato tu o nanga mo ko mai yo nanga wenga foi so tau au mo tato tu ya wa le lo tele o over se la lo tasi lo pili mai au kilani se pa ia roi pito e la lo tato moto te do safai yo o nanga furi yo lo fa tino so se tu ni si nei. Ma lo le fonga al rivaingo la uri ya ve le tanto to e so le nei mo ma la fionga la pepe ya ve lo le fa tava mo le to le fa ma lo ya mai le pulenga ma la fenga luenga ale Radio Samoa ya ma wi te le la vala singo to le nganta le dia so muli o se tema ya mi se foi le la sanga o to I masina tolu o lo luma nei ya e ma wi te le la vala fenga ye ma le tautua ino le tātou toi whilo ai fui sia so mua I lona lofa malona anga le lei. Paftai lawa se mon, paftai muramno. So I fuia, le fionga ia le au pepe, enteri le au pepe, wa avela vo ia ma funga tau mulmoli o le tautua mala unanga a le mapu maia. Mo I tātou, o loa a fia ngā luenga whitupe ia mau tātou a inga foi, pe a whai o le nā ua mantua te le so na fianga. I lau oe lawa ia mai tang. Ia o nai ante oe le wha au tanga lo loto. E mana tua, o leo langa leni. Ia e mo o mia le mo le meo le sosoani. Alu e sa ili le sosoani. Ai leo le wha alongo atua ua tau le mawhaina e manawa. A o le nā lawa I te nofo. Ia la e sanga nofo ia ina o le ale meo le amawa I lau nofo. Ai le tanga o le telefoni. Ia mawala au le numera nā le mapumaia le pe o na tā ua mai. E sili a le puipuia. Ya na ilo le tautonga fitia ele le fo le tautonga fitia a laina o le po a wa a papala no o longa winga ua ke le ya kini kwai ya ma le fa fita hauli o le afia ngai ai mana yu tantu a inga o a fal just Tasilimo I tu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whāwalu, ovalu selau, lua, lima whāwalu. Tala whalawa Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe mawale lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lawa le Car for You na fsoswani mo oe, mawale tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa. Awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolo se lau Craysel Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova se lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So faso I fua. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma fai fo na latu te wina lau tonga la au matoi to to. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited. Le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. When you shake the radio Samoa, lua mai, wasi mai, radio Samoa, radio Samoa, Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth
being a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ile amatanga le vai asa o te fia fo fa filo ai tatu tunu mai tatu pol kalame ma sani le nei ole a reto le ola ia yaso te tasi ba lo la ver soi fua tatu tunu mo fai on so ta i mai mo mai ile yopu mo fa pe luas fu tasi olo ia fa punga a yopu fa pe na o sau malele lava lava mai le manava o tina ole a o fo ia tu ia malele lava lava na fo ina mai e Yova ua ave ese ina fo e Yova ia fa manuina le suafa o Yova. Ale upu mo o le aso nei fa pea aua le taofia le vi inga o le tua i taimiti ngā. Asu ese me sili o na mana o satani aua ne i e faia i lo wolanga le melea o lo fa leo ina o vi inga o le tua i lo fofonga. Ai asu ese taimi sili na whaingata i le tangata soifua e tau talai se vi inga o le tua o taimiti ngā o le soifuanga. Whai ho o umai tātou taimiti ngā na o fo iau iai ia te experiencing le me monil nei. A tono iai nisi o tātou ia o maleifua e le nei tai au i ti ngā o le soifuanga le nei. Ia pei o le malanga le maliu maleoti. Pei foi le nei kalesia ua lua ia maliu a whafosei, maliu le tasi a talii, whapena fo ia na pō, maliu le tasi fo ia li i matua, ia le ainga le nei fo ia kalesia. Ia ma ota awai teimi o maliu, ma teimi whato a maliu al tangata, teimi ti ngā tele. Nisi fo io le vā o matua, whanau pele ia te latou, ia o ulunga lii mafatia ia pei o nisi o ainga o lo ui fevesia inga ua sola le tamaloa ia fail ko lua ia pe sola fo i fafine tia il to lua whanau fe me ai o le ilo el tama politina le mea a fai o na ua te ale ainga ia o ni mea tau soifua malolo ina e ala el tai au ki whalongo wale seki pe ua sause li poke fo mai fa peau tu langa fa le tonu lo mai o whaingata ma pua ngā o leo langa o le reaction masani le tangata po le tali atu le tangata i whawhita uli o ngaonga whapea o leo langa o nisi tangata e ese o nisi tangata e ngu o le fia tautala ma ua le ai se vi ingo le tua ilo na whafonga o nisi fo tangata ua tele fesili le mawhau ai sea ua mafu ai au nisi fo ila tangata o le aise vi inga o le tua i le motu, ai na o le whai tio, ma whai tionga e tupu mai le mawhauwhau ma le loto. A pisa soani la mo o ele nei aso mai la fionga le tua, tau ma whai e wha leo le vi inga o le tua mai lo fofonga i taimiti ngā. Whate te inga la pe o iopu le tala masani la vona e wha longo iai. O iopu o le tangata asu ni tangata sili na mafatia i mea na tutupu ai leo langa o le tangata le o iopu. Wafo ila eva ai ia iopu e tasi le aso ai te le whaafita uli o ngaonga o le soifua sawhia ngai ma le tangata le ne o iopu. Le aso e tasi whai mai na lusi lana au whai ngā luenga, na lusi lana oa malana tamau ainga. I le aso lava le tasi whai mai na lusi ai fo ilana whanau to se fulu na feoti le whaalawe lawe. O le ala le talia iopu, ia tia, a tau si tangata tau ngā kelengi me fesiri ai ma mui ai le aso lea o iopu. Wafoi, tasi le aso, ai whaapu lou e whaafita uli o ngā leo langa. Ai ke wa ai le tala iopu na whai, le tala le whai tau so oa tangata, ai o le makua se whaupunga siri lo na malosi. Whai upu e luas fultasi le mata upu mua whai mai iopu. Na o sau malele lava o le reaction le a iopu ina wo o mai a wha
fulfao o le olanga ia te fai mai na o sauma le lava le manava o lo tina o le a o fo ia tu fo iai ma le lava na fo ina mai e Iova ua ave ese ina fo i e Iova ia fa manuina le suafa o Iova ma fai upula na e luas fulua e lalo i fo fai mai e le ai fai mai ua le anga sala iopu i nā mea uma na le tauvaleina fo'i e iopu le tua. Pai, e le ianga sala iopu ina ua o mai whaafita uli ilona o langa. E loe te le tangata ianga sala o ngō whaafika uli. Tai e whaafita uli, ese lole reaction, ua mui, ua ita, ua whaitio, fesili i le tua, ai le ai se vi ingo le tua ilona fonga. Mo oi le asula nei, whaataitai a whai o yeise me ti ngāo e uia i le asula nei, whaataitai ona e mo ini ma whaafo i le vi inga i le tua i taimi ti ngā. E ke suia i a taimi ti ngā i le vi inga o le tua, ona whaia le tua, mea e ke le imbala malama i ai. Le tua, te le nise i mātou o i ti ngā o le nei o langa. Au au wala au, o maila ua fionga, i a suia ti ngā, e ala i lo mātou wha leo ina o le vi inga o lau fio, e o mai ai lo mātou malo longa. Whaafitai Yesu, Amen. Malina le tole ia AJ Nazarene tole a 4
ia ma le pese ua whaingoina o le tala le lei. E tawala ngā tuile pola kalame na mo oe le reia wuli le a rento leola wha tagiantu le sunga le whaiwhi au ia pasta la whai le kopa mo le tātou pola kalame se le tāwu o le wha manantu mo i tātou le reia wu ia me se le wale teimi e afo e whenga i tātou ma pua ngā o le reia o langa ioe mai se lava i le tūlanga leo le tō i se ai ia o se tasi e pele i o tātou loto mau tātou anganga e le ngantai lea o le wha mao ni o le awhia o se tasi o le tātou ainga e se wha mai e le o ieiso na vai fo o i ia antonu e tātou te toi whesilingi ai ia pe o le mea e alo whale ali i an tātou wa ma whauwhaunga na o le tangata mai le ima se silan le lale ai longa e le i o ieni manatu whapea te vanga na ile to ino yop ia o le lava na vivi o ia ile ali i le teimi ia ua ia tula e le nganta i le afia i le mai o le tino a ona o le ni yola o le koe a uma tula ia o mele o le sivanga fai yo bu si ku ia nga me la me wo ko ia fai deri yo ia le na sound o le sunga le fai ia o le karinga yop ia o le whaingo fie o le tātou tala noa ia. Ai o le me pito sili na whainga tā. Ia i tātou o le mele o le whaatino. Ia e mwhaiwhaingo pese a koe ngei kawa ngā ngia rua koe makaya. O le sili nā moa wai. O le anto i ngā whaatino ngā le lai kamwhai e whaatino. Ia. Ia o le wā anto i 15 minuta na tāle o le tūlai lua. Ma tua tāle lua. Pea whaina e misia an tātou tala fau i le tūlai tasi. Ola e toi whaafonga i le au nātou tātou tala mai a se yuli. O nisi o whaalinga, whaasilsilanga, mai nuu mawhio, anga whaala papatonga ma ainga. Ola au nātou pea mai a nisi nai a nisi o tātou whaasalonga whaapisinisi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Solo male solo minuto na talo le July lua talo sia. O le nei solo ngale le ia fuanga fo yo le amatanga o le riva ia solisi le o tanto fa linga. O le utoro mai le ofisa o le Radio Samoa mo lo sila fia. Antonio le tanto whaalinga mua mo lo so I fua ma loloina o lewa sauni mai ne iai. Le tanto vaenga lea o le team No Excuse Zumba. Talo fa Samoa, ma le tua le tanto Zumba a le team No Excuse ia sotofi masani I le OMAC po le Otara Music Art Center. I le taulanga whaataulei o Tara, I le afo le ono I le fiafi. E le se tutongi o le Zumba, sumai tātou fia, ma whaamalo stino whaatasi a wā lo soi fōmalo loina. Maua le tātou team No Excuse, I le tātou si, o le ono pa se lai, a Leander Crescent I o Tara. Ia o ringalo ia to ela stofi a so nei,
mani velo wan ma veo mai malfana to te makua I sumpa fa solo anto ai o ya ai yo si fa koma ko ile TV ya male pusa aisa ya marka pokira ko le ole zia tanto fa lingo le tusi ole va filifili male songa a wadi ngalo sa lo mingo le tusi o le songa fa tasi e male lo mingo le vao filifili e mau ai fa lo penga o Samoa si sifo tutuila mamadua o nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matafa yoia le matai e le whainga o fa le vlave pe o fa I poiponga ma liu o le usi o singa o a inga fe sila fa inga o paulo o si I fa alo fa la ngingo e ka le sia e ma le tele o le ngangana o fa alo longa fitu se fuluta la lo na tau na o le official radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobart Avenue Marukau e maua tuai e a saulo minga morisi fa mtalanga wala mai le tanto official le lua ono lua tasi lima I vatolu lua ono lua tasi lima I vatolu Petanga yane le shopradiosamo.co.nz e fai mai yesa oka ya pe afi tele ma fai ona e lava mai le tanto ofisa e bo le dai tau mau I fafo to Aukilani po o ni usila ne foi Ole indigenous market o se market I whaapitomo tangata uma mai maua le avanoa e wha la wilo ai ma wha tau wantu au o loa ma wha la wilo lau au nanga I le indigenous market po le market ole a wha tautangia e le lua si e le seed to harvest market e whaia lea ili lea I astro na I mua o masina te tasi I le tuantusi o le iwa ono Swanson Road I Henderson e amata mai lea astro na I nei lea so lima o ke topa mai ling tula e valu I le tai o se ia o I le se fululua I lea woli morisi wha mtalanga wha so tai I a Janet Tuitama I le J Tuitama at seedtoharvest.co.nz Indigenous Marketi o le marketi mo le langolonguina o pisi nisi ma o loa wha tangata nuu ai maise au nanga ese ya o le mātou nau ta inga I na ia soi formaruia tangata uma ma o le mafuanga le nā o le mātou wha amroina I o soua avroa mo lea wha moe sumai tātou langolangu sua wha tasi I le Indigenous Marketi o le marketi mo tangata nuu wha fitai ma le tātou wha silsilanga muli mo le lotua tamoiti. Wha auta o le whanau, o le tofi mai le ali, o le mauna mai le tusi o le salamo se lau luas fulu mo le fitu, a o lona foi upu e tolu. E loto umi se taimi, ai o I le aso wha abitoa o le whanau le lotua tamoiti. Tamoiti, whai a mama dade pu e mai se video lau tau loto, e po lau pese. O na lafo mai lea I le upenga ta wha ilangi o le radiosamoa.co.nz radiosamoa.co.nz o loo iai le link ea e lafo mai iai lau video a wani o vantu ma le tolu minute lona umi o le video e tele ana reactions I lunga o le Facebook a le Radio Samoa o le a maua le wha longa o tala le avanoa I le taimi nei Whaangata videos I le anso tofi le anso se fulu o ke topa I link tu la iwa I le tai au. O le a whaia ia le launga tongi I le a whole se fulu mo le lua o le a waulia le anso tofi lava le na. Wha mole e na o videos a tamaiti ta I to a tashi. O lona winga le ini video ta I to a lua. A whia to tele o tau o le kele foi ngā o kou wawangopo le kele foi ngā o kou entries e ma whai o na lafo mai le tātou tauwanga. Mai le pulenga malau whainga luenga le Radio Samoa ia manui a tele le loto tamaiti mo alo mawhana umalava a Samoa. O nisi nao tātou wha linga leo tonu mai le official le Radio Samoa le ni fo I vaenga o le a wau. E leo tonu mau fo I se teimi o le a fo. O le lotu tamaiti lantou ia so le o le makua ba veari o ka ko ko komiki ali tamaiti ba malo toi man tu le o va ia le fana wa onga ia I tonu won to malao I le vaenga le aso e le vengo firme nga e mai le tai au e le u ia fa kan you le o le fiafi
o le antulang o le au antu yei tātou. Tali tulai lua o tala I vai whanua. Wa ule neo kas fitialo. When I'm not having my 2-minute noodles, I'm listening in to Francis on Radio Samoa. Manga yellow kipi CD. Etele
Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausanua. Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Palasina sa pasui Onita mato balipi Watoni lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti akolo Pe basa pepe Ole pepe ole po Malolon sai von moe fatal fat fo ile tulu umrita po inga le nei tula ole uri fa fonga mai tala ya wa fo le tapo inga tala tumu le lisa sola isa mo amori er fa oli mas tama matuei va sutu sango fasala nei for pipoi si tiene numero to mai ja onga fa malolo ma onga ni sila ita longa to sina mai kala pulika le NRL ya wala setiti fa fonga mai I fa le telino ni tala o Stanley Yese fa su iva to sango fasala nei for pipoi mo va to sanga Mole varu masina foi o singa winga sai one istama matua iwa sputo sanga Colin McLean. Ile afia ni afianga tumau. O famtalanga ile mata upu sa fai lo ile so freile out to la yeser fam sno fa tumalo e kilani ile lo wino non fasalanga. Ta waile se sutolo matilo ro afsmariva. Ta tolo to yese tu o McLean to tono lona lava fale Mount Rushmore matikina mamata pungi ai. Ai also fa inga sa wa matu yasa fa wona fa yese. Ile tama matua au matupungia. Sa tilo ia leo mo si senga fa pasio tengata. E fa ono faya ia au fa talitali pe fa ola tia mai iona ma kianga. Sa tau fa laki mo ila uma ia McLean sa fa ola tia mate ai tu mo fa mai ila mai ori ma vaiaso. Ai o yese sa faya leo fa inga sa so ai sa moa. O se tu ne manu ia mo McLean o iwa smali lima ni tu sanga so fua. Wa fa wa neona fianga tu mau. To ile mo foi no fona ia telu mai lava laso le inga e pe na longo ina ile fam stonga o le sanga telu ai sa to telu mai yese ni sila nei male lo tumalie e tali ai mo yanga ma fa sala ina per pui les really au sa no fa masino judge never Dawson ile lo wino fa sala ngo yese na ia fa tele ngi sela na por sanga au fa le wino fa sa mo ya teia le sa ia fa ia o se me fa lu mai ina lo fa ia so to la pono ise tamama tu e iva su sanga sa fe so ni mo yai ta oi fa mo ngar fa stonga o yese masani a McLean e be ona sa pai mai pai ni ana nga ruenga ilon fanua e to no le lo tu sanga ai o laso sa lu to ilon na fale sa fa te ia au ta pai no no fi fa ngai no no fale le keki ai wi lava sa fa tau le te mama tua ai sa italiana ona ina te loina e yese au nga ila yese fale le titi sta to itali we McLean il potumalo lo a tolo to lo yese tu ma tina mos fa yai e tel tonu le tama fa tau tu la o matapungia o
So I fu malo ino mapo po tanga te Pacifico se mata upe mo mi va le tiro yai. Ai wa masa ne ona ve pa mata upe fata we mu yai. Pua i fa lo ngono le musu te no ina. La ngono le masia si malele mo tonu. In New Zealand o le to telo tanga te Pacifico wa yesi tulanga o le motpese. Mai ola mai a oila tau mai tau tu au tu. E masa ni ai ona le ese tiro di tau o tala anga wanga nu. O le maua le maanga ni le mtau pusa tele no aile le ito New Zealand Pacifica ia Dr. Samuel Manuela. Le whaia o ngasi ni o mafo pau i le University o Kilani. E whapitoi mtau mtau i mafo pau tanga te Pacifica. Ma Dr. Sarah Capelli. Le tamatai whaia o ngā mafo pau i le University o Kilani. Whaia Dr. Capelli. A tala no ina le tau o le malamlama i le malolo ina o mafo pau i tanga te Pacifica. O lo yesi mana o ngā malosi i tala no ina whaala wa tele ai. Tolu ai. O le telo taimi e tātou te lea tala no inai, nene mta upu. Ai ua whaaria Dr. Manuela, e iai ni lave pola sia le ese sengo whasalongo au ngā tūpulangai ainga le Pasifika. E iai mātu e malanga mai ni usila mana no fai ainga, i le ese o lātu aitia, e si o mea ile o la maloroino mafufau ma le o la mnuia. O te tonunga foi o tūmanga nu, e mawhai ona iai se tūlanga o le malamalama, ma tau talangi ai, e tenga te Pasifika nene mta upu. Whaaria Dr. Manuela, Oni iso tangata e tele atu le tilo iai mai le tu whaale nganga. Ai poni whaavatu ia ea api ai ma tanga taua. O le melea, o le iai o le malamalama i ne whaalongona. O le atu ina i tangata le mea tonu mailo ai o na langulango. Iso tangata. E iai le awhianga o le mako pau. O iai isi ti tanga tele le numero whaasalanga i whai e tamai kia onga e lato te whaolima isi tamai kia onga New Zealand. O whaasalanga o le whaamalolo ma onga o le whaolima isi tamai ti. Sa si tia ya o ngā le tunu awa o le tausang talua i luafa ma le rufutolu. Ini seo i tūlangi e whaalua ina le poi numera. Ya o ngā le luafa ma le rufutolu se futa siafe, i lima se lau fitu ma le lima tamaiti sa wha amalo lopo le stand downs. I le whaolima i stamaiti, luasu tel pasene, o sili atuaina i lo le luafa ma le rufululua. Ai luasu ma le pasene sa maurunga tua i le luafa se fulmariva. Le tausanga sa whai ai te puninga, ono al pipisi al koviti, sa mapu ena tolopo le numero whasalanga. O a o ngai Nelson, Marlborough, West Coast, ma Vale Plenty, Wairiki, sa o sa maulunga le numero le siria ma le fast pasene, i le vao le luafe ma le rufulua ma le luafe ma le rufutolu. Ma foi numero le itulangi le motu sau ke iwa sfulu pasene, sa maulunga tua i le luafe smariva. O le wha o lima whatino e wha o na vema mako anga utu o le wha malolo ma onga. Pito ane iai ma le ulolo te paa. Ula pai pasu po le vaping, ma le wha wau o le leo si stai. I foi numero fausa wha iloa ia o ngai niso i tulangi, e lai titis e numero ta mai te wha marolo ma sul tula fono. E iai a mi o le wha tu bevesi, ma le wha ta lua. O toi wha o ne a te rone matati ai wha mau ngala rorangi le Guinness World Record. I le pito i to te rea tu tangata ua whaiel si mataua maori le haka ma ia wharani. E whai to wafe mawe sa la tu wha tinole haka le kamate, I le malaya le Eden Park I le fia whinafi. O le matatia sa iai mua o le whaafe ma le rusulvalo tangata o wharani, sa whaia le haka I le ruafe suma le whaan. A le numera mo le te mine o ta ua sa awa I le haka I Eden Park. E ono afe lima se lau tosu tasi, a ua ia le manatu o le asuia le o numera. O tangata sa awa I le haka sa malanga mai vaenga e se to New Zealand. E au fia maseli Amerika taulo porkalami televise lau loa I a Conan O'Brien sa malanga whapitoa ma I le whamoe moe. Ma pere whaatonu wata ki whanga ni sila u taika Waititi, ma whaumu I nā tōle tai David Tua. E tasi le minuta te tawana whaatino e le haka o nuna winga, e whawha o na whaatino ina le kamate. O le tamata I lau lo maoli tei mehine wea I mohi, tai e whaamau voina le tamu whainga. O se vaengo le luas mutu sanga o le whaamantunga o le whaalabaru tonga mo musika e vea mawhafo, le Rahu Katauri Music Therapy Trust. E toa whaani tamata I ma tina sa malanga mai New Zealand e mai ini tia, mo ni o langa pito silio na lele pia peolai, e pitai. Sa I wane I le nonofo na o I la tunga whaalangolango I mea ai maua pua mai tangata lofa. Lipu te ai vanga tala le staff, o rei tangata whai ngā ruenga teu fōlinga, I whale teu ulo tamaitai. Tā lātu tongi ale tusa marse lau vans puru wafe tā lā. Mo lātu ngā ruenga I New Zealand nei, a e o mai le te mine, e le te tongi ina lawa I se sene. Sa lātou tua ia e o atulava le ta ilimas puape tā la sa lātou tongi e stangata. E ese pisi nisi teu ma o tiulu mo ta maita I New Zealand nei, Yokesh Sapa, mo lātou ngā luenga sa o poinatu.
O le iso nei tina sa tau no mai anu November le tau sang tulua e tuulan tamataine. E lua tau sanga ilo na ainga ona ele ngā whatiaina o na tutongi rau ina mai. Ai o ia tua ia nei, e le maua lava son tutongi o se aso e tasi talo na ngalua company. Sa langa longo ina lo na visa whai ngā ruenga mori wha masina, sa ngā rue ai ina u tau no mai. Ai o leisi to fasa tau no mai mori ngā rue ile businessi, ai le whai ngā ruenga lava i se aso e tasi ni sila. E le ai ma se iso e la tau sa wha tau tonoa, ai pe whai ni wha te inga i nei ngā ruenga, ai li malanga mai ni sila. Ma la tau kautinoa, i te pula alo la tau malama i ngā ruenga teu teu folinga. O tua inga nei te maitai ma tina i nei vai ngā tupe sa la tu tongia, sa te ena malo se yokesh tapa. Ma ia tau ai, e se se tua inga wala tu paia. Ai o se maa whina sa ave ma fau tua, e na te loa, ai pe e so tanga fu i ma nei te maitai ma tina, sa ia tu lima tu le tupe, ia sapa, e whai ai mo la tu sui. O lo ia te ia se wha mau maungar pari tupe sa tilo i ele vai ngā tala le staff. O lo whai lo ini vai ngā tupe ni tele ma i nei tinam ta maitai, mo la tu ainga sa tonginga. O le ma fina fau tua sa ia whaari a poi, ile vai ngotala, sa ia tongi a poi le piki apo le Land Cruiser, e tons furua fetala, ma turi matu ia thapa, o se vai ngole tongi a stasio vesa, e ta vale sa whaari a thapa, sa ia whata uina whal tula fono, ma ile ma fina fau tua. Ia taro talonga wha mana malai o le All Blacks, i leo no tau sanga e unua matamana maro in malai le apakao kete, le lau mui Wellington e whato aia le sonai. Le mano malo le Wallabies Australia tosi tolu su tolu ili talonga mori po le Bledisloe Cup. Ai o se manu malo za tu e fai loa e fore mata ina telo le taalo le tamata alo tele vou Wallace se titi leo fu numero ono. E ulava e leo se tulanga lea sa masanu nita mo e ai. Kamar sanga supalaga pi Pasifika le awo le Chiefs. I le whaatulanga ana le rominga le staff ili le leo tamata alo le peuli le talonga. Sa la tu whaatulanga ina i titi le numero iwa. Ilunga tu se isi lava tamata alo sa ta alo le stonai. Lo mi ai fa per tolu ta longa se so mat ina le oku numero ono ma muri ai ta mo peuli lan sai step mat ngo pie sa o le poe ma pasi le polo ma fa vai ai le so score peuli ta lo malo si fa ma le ivo na ta mo ma le polo to ma se ai ona fa ma ta ulan ta alu le se poe sa mis a ver ma le so ta mai tong ye le polo line out le Blacks e al fi ma le polo sa ia ngo ia ma le line out ti Australia. O se ta alo ele imisia le vai Robertson sai fali ai la foi poti o se ta mai ai fatu tuanga ma tali tonu lo na le mawa e tele no to mai ko e feu o le ato to wa fia le o practice fai u mo mas na po mo le talonga po le malanga ta milo le fai o le tusanga le la ta alo me Japani Englani Ireland Frani ma Italia i vai aso so ai o termine o wala se titi o ta ina mai nei e matto le ka piliki au pa wa le aru wa e lo na le. Te bine e to wa ia i nei se puso anga i limo le la kapia ni usila mo le tafio fio le tau le lus fulu te sanga. Ta whai lo ai fo i le whaia o ngā leo Black Scott Robertson i le mai au le ta alonga. O stiti wa matona tō sinama i ei kalapo ale liki ale NRL e stadium. E iei ni kalapo sa tau no ati e winga ia stiti. E sa whai ai wa mai ona stainia. Ele la kapia ni usila mo le se puto sanga. O ia ta wai o no le lau lo tele wo iei nei wo le ngata di tino lei power ma le tomai. Ai au foia te o na vava ai le le stiki o no fa vinga ma le lautero pasta longa ma lo minga o ye nei ya tia ai ora facility te mine po feri tulanga de te o fa ta mo ai o fa isi umio sa ile lo Blacks ta mai su tulanga ile po yalo sa mo Jerome Kaino le sa ya umia le tulanga mo ste umi ina uri taia le mai ai ora ta mo stanga le liona per tania o lo asu martitu Sam Kaino la malanga ya pani le to son po. Olo ia la mas faso songa sticky sa benga le numero valu pito sili onda le rangi ili numero fitu. Se tite si fili numero valu ya is ayo Ethan Blackadder. Ino fu numero ono. Ayo Falia Robertson. Ino po pole numero la ofu la kapie of wai se titi. En fora sifi isa se tulanga este ma yali skalabu. Ma fa onon fai poi. When it's all numero fitu. On the Springboks Africa South to Manmalo nearly Tabor Sangolo Rugby Championship in Ofai in Argentina Festival Fitu in Mambella in Vavera Nafi came in New Zealand. Well for any swing and outlook appear to match Ile Blackburn to New Zealand Politano of Fidolia Mumo Mailani Kanata Ile Oline came in New Zealand. In the Tabor Sanga will be that the Somali Manilang in W15. Osrika Kenny Ruahe Demant or that to a shift of numbers full. Sa faya fati te inga faya o ngale Blackburn sil fata mo demante of numbers mo lua. Ile la tu talo fai tu le tasima England ile sa fai ina luso fasa lua. Ile am tanga le masinga nei I Twickenham.
Ile te talavou Hannah King ile o funu mer sefulu. E ulava le lato fifia sa ia le talo King ai o tolopu ne no follow faleleo. Ma te ta alo se failo ngā tondo le nei tua Amy Duplessis, malongo I pulotu le mapu ata I Silver Brock. Wa toe taliu nei io latu langa Ruby Doin. Sa filia la faleo le talo ngo mengalani, para mo mutamo ile wingi tomato. As I don't want to say la kapia to ma Italia Galani America la talonga de tayo nei onsu tasilu su tasilu score. Ai le sto rafi sa manu malo ikana ya frani lu su fa se fun mar fa. Presso sala fa un ngol vaso nei. Ora fitau ele Black Burns, ora rosa mumu a Engelani. Ya berkaro tan munur tam talo la kapili ki malo sel ki win Nelson as fa solo mondo was train on his baslanga mama. Ile fasa na tu talo mo talo ngai fa. Usara po fasa tu la foto. Ile talo sa manu malo ile na our Melbourne Storm ile Sydney Roosters it fa un raso. A foi na te fina wina malu te wina le fasa langa a fa ye ina. Ora ali malo talo ngai fasa ai. A fa ye ina for Sydney Roosters o fa to inisio tamora tu mulese mole kalapu. Isio tamora asif iskalapu talo ai o iso la malanga talo tamora sanga plikia Engelani. Ai to luta morali liu ta alo ka pioni e Joseph Augusto Swari leo la ta alo ka pi mo Australia ma Joey Madu o la ta alo kala pula ka pi ya pane ya tala na ne yaso angale lesi mau o ta umalo to maulalo soi wea Talo va Samoa wa ule ne yo kas futialo a wa sui ya ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Bevela Io e wa mantana tau fa vela le vela kelfo. Wa mteng tu le sunga ya se ulu mlau le fi mo anta tu tala pe ore fa funga ji le rifo I vrango le woli mo se fa buponga ila woli anta ya. Se bringi yo le wa fantasy mele sunga ya Jerry o le tu mala ndanga le Enterprise Motor Group I marukau. Wa fo I se ta tu le poti fantalo fan tu Jerry malo le nga loe e malo fo le tawanta I le ya sunga fu ma tu fi. Ia, fatal fatu lau songa nei I kula le aso se man ma lo fo ile so po mau lau songa ma le to kis pasal. Ia le ngate leo le pape fo ina pe lo ia tu ma fatal fatu le manu me pa io se tato no o lo fa songa ma nei tu la ma lo la va tawata I se man a lo so fo mau. Ma lo I ole tanto tau fai fa ma lo la vale talo sia ole na wa mo se lai le tu I tu vai anje o mato so le ai ko e se maka fanga manga yalo male suling esa le la so no nga o le te tawa vai tui o tele la fole tele la fole tu mai fo yo le o le to tele tanga tai su mai le kai nei ya o le o to fa tu le o le e ma na ya te sa vali mai fo na mai singa lunch ma ma to o le fai tia ai ya me ya awai te popoli ya wi e mo lo fo ka po ngisi o ngo winga ya e ke le ko e mo mi nga me ngi ka ma fari je no esa ala so no nga masalo ka ke le po ngisi la ori ya ma lo le soa ya ma lo vo le onu sa ya tanto se ale faima ma faisinga ak e bi ke fa lo vo le bi ke fa ngi pe ale mo se lanchali je o le la so no nga o so nga lu ye ya yo le so nga lu ye ku po lo ki ngai le fai le mu ma fai le mu pele e nga wenga ye mal tulanga ye wa tonu ya fai fo ila ko lo ye ko ile il tinala inga na mai lau meto ma fo le tula le so ya o la nga o le ava du ye me ya le na to noa Jerry o le wontan to ile so mulu o se tema e fa pe I mai fo linga o ke topa ya ta penanga mala o nanga ali Enterprise Motor Group mo silfia le ntu Papai mole papsili tulanga le se manu yo e pena so no yo le so muli nei yo nei foi masina tulanga ia me ngal wenga foi fa pena ia umalo masina ia o close foi il masina ia e to sau foi masina fo yo tulanga na le o te lo le I twainga ngal wenga fa pena ai ole mai tau atu foi le mo ke ni le matole na umatu nei no ate le ale pisi le mala no I tanga tol tato no sa fa pena fio mai fo ia ma fa pe fo na ma fai o
latou sa matulanga whapena ia male au nanga fo ia matou fo ia company whatau vale i le soenga i o sa fo i mo le mamalo le tato tunu o le fo i lae matua i le whaftai fo i le tulanga fo i le sapsapaia mai fo i o matou fo i au nanga le tulanga le mai le si o tato tunu ale asomol buline yo le asomol buli fo ilan nei yo le fa o mai le mato promotion fo ile po le mato fa no le fa tonu ina dei le aferi masela fo ile le cash bonus le mawai le tu pertata pe fa ta window lon sa e mai si po ifa manuanga se lo mawala val termine a tonu o se sita no anga ta o po la so lu po tu la fa pena pe mawai le o fo ima ele le alofongia fo tato le ali ia ua atono o mawai se si tulanga e pole ase promotion fo o lo fa pena sa ni e mole o le masinga fo al tulanga nei ia o le termine o lo tele tato ta vale lo ia el tulanga le lo ia tato SUVs ia tele tato vans po tato people movers fo ile ia matulanga o ta vale fa pena ia ele rata le mo me commercials po ta vale fo ile fa na mo business matulanga fa pena ele tato piki apolo maua il termine il tasile o ta vale lo tuli mai te ele manual pa io tato no mo meio piki apu era aio no le maua lungo tamane fi ti e lungo lo toma to inale tuli mai pe il termine ia piki apolo o tele male no e tato piki apolo maua il termine io lato lano fo ese fo in tulanga lo ia o lo fa ngo fia na maua inea enterprise pole tulanga le fa tino ino lo sa le fai financing o lo sanga na tulanga fa pena I o me masani lava au leva fo ina fa tau ta vale o ta no o la to lau si le fia fo ile me tau na mia su mai lo sene ap vale ia malau bank statements of what mena lo fai financing thing me afa pe le fai lo bank statements lo online ia fa mon mole su I lau bank fai le mai lau statements po ile po le tolu masina lo yelo swafa malo addressing lunga tulanga fa pena ia na mai fo ile malau ta vale na o fa pena wa matan fa le tonu trade ia mato o lo mawale mato trade and value fo ile tulanga e wale o to fai se mato minimum trade in the pol tulanga fo ile ai o le lava e tadia mare e fia ia ta vale al tato no o lo ia fa pe o tele ni mai la po o ia fo se tupe o lo ia pe lunga le umna songi tulanga fa pena ia o lo faina tongi enterprise lo ta vale le am fai lo safo ai pe ma from na to tulanga le o le asol nei o le asol muli le nei o tato promotion le aferi se lau fa mole lava se mani na fa na to manu mal pa io se tato no o le mato tu si masani faina mo wai mato mal sunga ia au koso fiele le ia po ma tau o papo fo io lo mato fatasi ai o le limon fitu Great South Road I Manukau City limon fitu Great South Road I Manukau City o le mato telefoni mo mato o le lua o iwa lua fitu ono o le o iwa lua fitu ono o whawhetai lava mo le mato wanoa e nei aso se manu lo toi fa manuia le toi fa mga luenga lau sunga ai mo teminei soi fo ia mai manuia Maruia tele la singa toile nei ya wole la so fo le sunga ya Jerry Coon o le toma la nanga ale Enterprise Motor Group I Marukau so ili so sai ma tu o le sole so le moli le la tu melo for na vant mo e pa tu wina so sa lo lu sfulu male lu mi lu tu tani ya le tu la lu tu fa wow ale radio sa mo le programa me o le wole ma fo mo se ulia ya le tu la fa ile fi fine Ua na o le radio sa mo se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
So from Mali o le Levino Records o le Divine o la wole vale pese sa o sa vale fatunga tuai mai Maria Maala Panti. Vai joyful tanto polkalame fanga solo le Divine o leso. E velo tue ma to mai malo so fu ma le langi mandalo si. O le dai maruielo wa songa fua ia mo tanto ia ma to mai na e America Hawaii America Samoa ma to o le to wa salidi. Ya e mai le to na io le io na fajito na i bo le mena na e sa lo e afisa o al KFC e bo le McDonald bo le la le fo le nganga e afia margana le skoinga o sionga pongo menga ele u mieski mi ke ma onga ye pe te la le ye o tu no la ye le ta le valu e fa longo fu pe po ko sa wa singa mo on mela na le ye le mele o fa ile ku ko le fa mo jan tu ku ko le fa ya ele a se kuka foi le fasilia a foi le a foi ngole a inga to lima pe to on ya fasilia foi le mo tanga to sto se fu ya ngo lo le chef ya ko fa vela kamanga ya ko po fa le le fia viola sa e le o foi ya ku kala a mela ko el we foi le fle inga ngala kan se fu lu le po we ke fel wa yo ka ya nga wenga fa malo jom fa talo fa tu le tu ala radio Samoa I so se tu no lava ya mi sinta tu ye foto a uli le fia fiola sa ye po le mo li fo ile tu temi olo ye le temi ring e lu ni mta o te mana o fo ile le o mi so fi de ngal ile di vai ngola wo tanto fa so ye e tasi ala le mta e au mai ye so fi de ngal fa mo le ele ei foi se menta o le fia avantu o manantu ilisia tatu mta ilisia me fa pena o le atupu na o le tasi lava lo wa noa tasi le mta o pum feona e fa so mai yai o le vaenga mo o fusu anga a meni o tamitia onga pe o le tula I mai Samoa o le ta wengo onga ia na wala usi le fia le pa ia male malo le tru a o le fesili ile mta o puleda o le se vai fo o eno fo mai e tau fia I le tu ngame mole tu toi tu la mai I le anga yan tu le lumana ya mai o le mata pu si le o se me fo o le me o le vana tu pu sa mo le na mata pu ai e folinga mai e le o isi tu langa fo le mi se sta usanga male me sa mo e te tau ana ye se ma si no le tu sanga e tu pu mai e le na o le ta si fo ia wa onga o le tu la I mai le mata pu le Elena o sa mofo o le tu pui nei mi fa fitau o lo tu la I mai fo I te tono New Zealand a fa pe o lena e fa fonga I telefon I la wo le so ma ya se yuli o malauli o le fo I ta o mai e lus fun mon tu wa fe ya tomati o lena fa malo lo ye pe fa te a ese ma o ngai tono New Zealand ai mi se le vole mo tu I septe ona o le mele ta o le fa tupu vevesi ma le fa tupu fa ala vla Yo, o lono e le na sa mo le tupu me le mata upule a le sili na mo le mata upule da. O le aso o le ngona, o le ase vai fo, o le fa fitauli. Awai, o fa mau, o le me pito sili na ntau. O le fo ingo to mi te fa tupu nei me o fa le lave. O le si fisili. O fele me anga yang. Ya al mata upu mo na o me Yesu fi ngalo pe afi te fi ngalo ya ile vai ngola o le mata upu lona lua o le fu to tupu mai le vesi sta si tanto ta sanga tonu lava nei au kilani ya o tele fi ta u fo ya le suafa o le fi anga le no tula I mai le fa fi tauni ai a fa ye fa ma ni si o fa mtalanga le na o tau fa longa to nei ya ila to na afia I tua mai o le fa fi tauli le e tangi e le loto ma le fatu. Ona, o le tofi, ia po o tofi o nei tangata. Ia e le koe fia whaia I eisa utanga. Wa uma o na tu umata manga. Tofinga o le tātu o tano, e le nganta I tu maanga nu. Ai wha pia fo. Ia tu foi lele o le tala lele. E le fisopo a I meanga e rua. Ioi. A ua e palela I se tasi o vaenga I elu. Ia tautua nā maa oi. O lau to finga nei te alu matawa. E le whampevo e lele a o tui mea ua e loto a oi e whai e le mea ngai ke loko whai karia e. O na e whampele a se I
ke ua kuana I lumai I le gate. Ia lo o pale lea po lo tofi lea. A si ua mua I se whaile mea lea o koe sa wele koe piki I lunga. E awane ia a fia fumatangi la ufa matalanga. Leanga ele longo mali. Eoi, ele longo mali. Ia ai tate nofo mauta mawhaufa. Sole, si ua kaikalinga fo I lea mea ile tūlai so o mai. Au le fo I mai tau atu. E iei fo I mamenga kukupu I kuangi o le mata upuale ni. Ai ta ua mai eini tangata. Sole. Si e makua I pasi a uma le ofo. O le ofo e peo na ufai atu. O le ise singa o meni e lua. Fa mai e mamalu le anga nuu I lea. Kali foi o ele ngame. E mamalu foi le kala lele. I le anga nuu. E oi, le anga wa umanga fai po mea ngai lua antantu. O le mea na lewa I tae au o le tala lele. I Samoa. E oi. Wala mani ia fia fua matangi la ufa matalanga. Ai le angai o meia. O le aringa kupule vevesi. O na tanto ufa moe la ia leo. Inga ia ko a fi maali ere kai. Au tangata fui le fa tingo a fa tino ngā luenga I lisi tu. E peo na o amata mea tu I lea o leo le so. Ila mata upula wale ni. E le aima sisi. E sidi antu I lunga o le tu la fono. Mai le eifo I sesi e whaatanga ina wha le tu la fono I tonu o le nei antunu. O na pai so lima. Ia e mai se fo. O au upu lafo. I lau whari o tā fua. Ia mai la kou ia whakingoa I so stamul sanga. Po le alo whaangau le mali. O laia e iai le tu la fono. E mawhai ona e alu I ave e lau whaangau le mali. Pau e le whengo fio le tātum tāu. E o mai aga kulika. Ai se longa I te whaimai. O e o se angit. E o foi ia le angit ue le keimi e umai longa o sa. E o umai a tātou le tūranga le na. A o tua anto le mea leo le ita. O lo o sa uni mai eila le tūlafono. E whea ngai. Ma au, ma oe mai tātou. Le a sa whaatino ina. Ia le mea nao le ita. Nio. A whaiala ua e whaiale soli ngā tūlafono. Ia e mari e foila. I le whai unga o le awhia ngai moe. Ai le whampea o le whai o le soli ngā tūlafono lafo ma upu matala. O na e whampea lea se leanga o lo ko fingarangi o le amra. Anga koe ngā me valea wapena. Nio. O anga koe ngā me valea wapena. I lise me valea wapena. E le whaapito au ngā whafu i le tūlafono. I se tangata. E alu ar kula fongo ye lungor kula fongo. Na la fo na fatino so nga tu la fon. Ona o le tanto fa peane. O kele popole skula fon. O kele popole ngame. Kele popole I. Ai na ona poa au suilo malon. Langa fo lo to mo ma fo fo. O le temile tu po fa fita. Yo ina. O le jivai. Ile mta pula vale ne yo le vesitano. Se fa molemo. Se tanto le au mai mo. Se le vala au ale ka ko. Se koi. Se soli. Yoi. Ha como I fa fo. We fa fo. I fa upunga. Ele kupu I se file mo. Ele tupu ai se file mo. Nga o le vesi. Yo. Ja, om ta puna elu. Tasi el vaenga mvule fa so mai le vaenga lau. E vala o tolu fitu. Tasi lima I vato. Tasi la vala mta. Fusu anga tamitia onga ia po le vesi I talonga. E tolu sfula fetala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana fa apitoa. E fi soso ni ai le tonga tau sui fuanga waye nei. E tolu fa ilonga tupe ta I lima se lau tala cash. O le ase ina yaso fa wele ta itasi mo New Zealand ma au se talia. Fa tau so top up luas futala pe silia tu mai fale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa I le se. E te anga va foi pe a lafo so se le ni le my cash a le Digicel I Samoa. E faunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi fa amtalanga vala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. Talofa Samoa.
O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le matoto telefoni, Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So whase fua. O sa ili se whala inga e whai eise tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fōini au malo. So suma i le Sandvale Buffet. O le a whaamalia ina lo fina ngalo i tau mawha o saunia le limo oe. Tua tusi iwa Atkinson Avenue i o Tahuhu. Lunch mai le sfurtasi i le lua i le awa uli. Telefoni lua lima iwa wha o. Lua lima iwa wha o. Olua fitu, lua ono, iwa olua tasi. Olua fitu, lua ono, iwa olua tasi. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Los fulua miru tun talo ling tulai tolu long talan tul tan tulai na mo e tolu fitu tasi lima iwa tolu talo faniko. Alo fa de sunga de bang. Ma lole, on se mai. Alo wele. Ka kuela sunias. Ayo au ia ngā o siau. Ole kuranga e ka ronga re lau kileng samu. Ia. E la ngau ngā whangoa ngoa venga re wawa. O ka ware uma kua ia ka ko uma o samu. O ka ure ngā uma kua ia tiwe roro pang wapio se la furisa. O se sira furisa mua ranga whaia ka rong. Ia. Ia o ngai pararangi re ua wakue. Whaia ka ronga ia kau kuki kia mai en mole. Mole vesi mole. Ya rai vak wele ya ka kikilo ye isa mon o me sanga ka ya soi mari ya o le yung isa mo ro we timingi o makwa le ya ko le se ko lo que se la fori ya do pa u mengi ya yo o que ronga yo si so le o que ronga yo pa musingo nga wala ngore ke le sia nga be nga e que ronga ke le sala ya ko ya ru pa musingo nga ya mai ma nga ruenga Nico, o lea se vai fofo le mta upura. Ya ke o yo vai fofo le maka upura. Ta ko la mai mo. Ka kia re yo wa o riska maka lo ye fa lo mo lo ku bala au re. Yo so ro male mai si da ngonga mai si ma fa nga. Ya fa ki ngole wa re ro po se bala o ki ku va pe po ki la furinga vinga ri po singa ka mai ki. Ya o ko ro o ka ko la mai mo. Kau nga lava ko aper kai mo ya wai ko pumbani me papia malo pa técnico mawale tuia lo firanga lo diva ngola oli malo ni talo fa alo se fua lo pionga se mang langi mama ya o ye ke pesa manga kule ka plonga lua ile lapo au kilan sa mo lele o lenga o maka ku ma ua pe mai lenga re pa kasi lenga ku pulmele le au le ala uri ia ma o ke o fo ma ka uma pe se kapu la ula ele fa pe ala uri nga a pele o le a no ele fa pe a pe fo makani ia a pa pe ala wole ku se wole pa kasi o fa lu fa ko o ka uma pe se kapu lu option pe wa ka uma wakaunga kale koe amai le au le ala uri kongo lau kilan sa mo. Po pe kaung wha malolo le li le wa pen male lau kilan sa mo. Ole si poi me ka kaunga wa ai la wa enga ye au kina singa ka alunga wha apia. Ia. Kaunga wa la au le malo. I a wala saunga le mu. Ole saunga le mu mo lau ka alo. Saunga le mu lau whari. Ai me si poi saunga le mu ka kalau kele lai o koe maka. Leo so la ngonga le ra fionga malo fa tek mo le le to lava le filanga lo fa lia le oi mia o le aso o filanga
Pe ana uwea tu la matanga o te le fia ta wani ngoa mani suafa o le nā wan tau si la fia mau tātou iloa. O le a se vai fofo. A wa ale fai i se fufuanga. O lona winga. O le a wha wawa i lava no tūla i mai. Ni wha fitau. I meni o tāno. Tālof? Kalofa la ko wha whakabua le ala ale vai bauga. So i fua manuia. Vai pu a o le va o fonti. Whafkai gau ka palegi. Ya, whato aku le. I me ia kupu mai sa moia oga. Lele. O le sa vai fo vai lo si le fia. O lo o kaufi. E leo le leier kula fogo. E leo ma losi kula fogo a oga kauvale ai kalesia. Mari. O le mea wa o le kalesia e whakasa. E a wakue. E pu e makaga luega maka upu. E aki ga ele kare sia yo kalala uba. Ia. Ia o bela kauga fai. Kauga baku baka upo pui ia o gale kare sia. More kauvalea. Mari. Ia ai ka mai ke a oga. O ai ar ka mai ke fa kupu vesi. Kuri bala oga le ko e kari se oga I kogo sa boa. A fai le kula fogo ga te bangu. Ia. O ke whai ako e leska mai ki ke koura vale. A wā kuri malu o fau, e la kuresi a onga fisi. O lalme ngā lega kuri oe. Ia, o kula fogo malu o fau, a tā koe ka whai mea vale se. Ia, o kula fogo fau, la ngā le pui e mo e le koe karia o iso se a onga. Kula fogo ngā kauko whai malu sia ia onga uba. E o fo ia onga le malu. Mari. E o ka balu pui ai lo leo a o ka bele ko yegi be kupu pai. Dele. Fa tai vai mo lo fi ngana fa lia. Ya e pila o le mena le tupu ni tono New Zealand. I meni yo ao. Fa mo mo ngai e pe no ta o le na ban tu e le o li nei mai ha si uli mlauli. Sol. La se to te lo fa na la tu te fa tu pu meni e vis. Le fa malolo. Ye pe tuli mai ni si ao. Ya man tu la mangkuli mai o. Ye me funga se we kan sangai. A o lo maua pele ava no. A o le fisili. I an tāntu mtapu. La se vai fo. La se vai fo. Wa le mele watupu. I le wha apea foko a kupu ngia. I li whatoa an tupu whea nefi wa kupu so. Tā lofa toto. Ia, se wha mongia. Ia. Lau sunga kouta le wala pi. E kusa o le mele ngā kupu. Ngā kaumanga ia. Ai peika. Ia I mani menga ka o le afoi. O le kuaka muli muli o le awhalonga lu. O le mangu. Ma lo le ngā lui. O le mkapurunga lua. Ia. Ngai le menga se pole on ka sangka au ka lo ka le au dikira o tau. Ia. Se ole o si ko inga langa ma maka mai ku sa la ngu ngani. Ia. O an ka alo visionga ka. Tadi. O ke le ko inga ko ngua. Ia. La ko ma fa ma du pingi la fori. O so. Ia. E do menga ku. Ia. Wai fa sa ko ku yo mai. Wai fa sa o se va inga ngal malai la lola am ko fa sa ya ko inga. O to inga fie la o ko inga fie la kapi. No. Fie la kapi. Wai ka la kasi ia songa lo ma o ka. Ia o ke yo mo. O le inga na kala. Se o fala o nga me o ma so. Mari. O la uri o ka ko ia ka alo ma e ka mo kwa la vara o inga ma me ma ku va li nga le ka mo o le ma o fa wa peng. E mo ia le pressure we foi fa fora o mai mo se a mo kam ka ara ko kom. E ka mo kwa la va ko mai ma o inga vai de ke nga de ka. La ka ikala yo songi. Vai de foi ko kasi ai fa de ko mo de wa ko. Mari. E si le ma kwa fa ma lo si usong. Kalionga e kali foi yonga yang konga pa mo mai sei. Ya ke do ele yo au. Ya fa yo kasi makanga ako. Tionga ponganga. Iyo. O sionga ponganga mele. E fai o kanga ko kasi. Ai tinga ai dai le awanto. Lua. Ya fia anto e male ngole. O le fio anga. Man tu fai la tala len ve anto le ama. Tanga la voltanto. Ma tanga ile so. E rima me ke felo wai moi.
Mua o lo ingoa. Lua o lo vai. Tolu o lo ainga. Fa o le tau awhioanga. Lima o le tau atunu. Vai. Ia wai, o te tonu o lo ainga. Ia e au fia antu i malau tā puai. Ai, ka kere karangoa la ka puai ngana kemiringi. O le tala noa. I mei o lo tutupu mai. I le vale o tamiti au. Ia male mea arengi iso leo ka alonga. So le ka fi. Ioi, ia, listo o talofa. Malo se fua. Malo leo se mai, Fanny. Nga mua. Ia. Ia i se evakuasinga o whasoa. Ile kai ile ole au kilangi Samoa. Ia. Ia ke ua fonga mua o ke ofu. Ora kasi valu kolu o nga sulungi ai maka ngiu fea ngai maleaka I ave malolosi o kala lei. Mari. Ai ola mga fuanga fale uma ukuangiangi. Au ngai ka ngaka. O mea ia ka kaunga whai e ka ngaka whai e wa koe maka. I le ka kau ia o nga whai e me whapea o ia o le kai. Seu manu. Ia. O au e mkoe whangongoa lava I le mele o iai. Maa ka ngā kele ni kai o ngi. Ole au kilangi Samoa le kupu mai ngai wharula I whapea. Pasau wala waku nga. Le malo va taifan ia a tonu ni te wa fia fua matangi e le whamisa. Ele ai ele o a fia atua. Ia le ta ile o le au kilani Samoa. O le tal noi le au le ana iai le lanto tamanta. Ia le na wha o li mai le ali I lau whari. Ia mai ni te ua tai se tu ai se filanga fo le rivaingo la woli fa te le ya fani mo le filanga fa lia ya o le mata ye pe vo no fo yetu po le ala velo to finga po le ale lo suafa pa po le fa si no manga nei e o me uma ye a fie pa tu pu me ye va pe yo ya o le mo kwa fanga ka vo le pe no fo mai fa va se ngaina o ni usila le o tanto ye o le lua afe lus furuma le whale o tantu iei nei. A e matamata tu nei ta longa lai live mai Samo. So le makau kia vole mela o iei Samo. O le fasini la. O awhia ia. E ono wha I titi ai le mele I tonu o tantu tamu. So e misila pa tantu ni au kila. O te iloa to te lele me manu le antunu o le whaimanga I antu iei. Ona o le tampua iane. O alo matama whanau. Ia wai le am se si ki ya lu fol malai. O istangata. O le fui o le malai. Ona o le fia matamata I lakapi. Ia. Ai awa pe o lo wa vai su. O lo wa no fa kupule vesi. Sele. Se ma kwa se I siniranga mi ke foi. Kwa se a I sin. Talo. Mala se fose man. Ia, langi tot was. Lo se fo. Ia, sa no ia. Ia. Ko sa o le makau. Ole mtapu le ya onga ye lua malofo ma Saint Joseph. Ya wa yo ke au mayel tu la lo ale apie di ko. Si le ring tapung ya onga na wanganga lango inga le apie di ko ye fina ngalo le komisino le lango inga le apie ko le fina ngalo le ole afoi ole komisina ole aya waio o fai uma kungwanga ka mo fai o fai uma kungwanga ka mo fai wai e ko kupu foi ayo e ko kupu foi ia na mo ka me ki ngai vai ka ia wa luma le Facebook ma ke de fogi manga mo mea ayo ale ola visili la antonvos fa pe ala na isi fa na uia ile ia afia le tulanga le le la afia tu I fole la tu governo ea o nga e unga e ko la I ki ala wori nga fia le mele la so fi ngalo le tula ia e sa le la valo fonga mo ia wa ia akapungi le ona ia ka ilo ia vanga le wa e fo ia la afia I forma ba le fola ko ia polea ma dia nga yalo mo fa na wele ia fia ile ya wa ia ka wa ko li ko fa ile port ale a onga ye lua
kaunga faisela ko kula fongo ka meki e fa ko pumisa ma ave sidele kuri mala onga yo sidele ese mala onga ya ko ora se fe foi ngai si alum fa na wo mo miel poko mala kamai mali malo taia te was mo lo vir ngalo fali e pe yo le sina popolenga a foi mo sa no le fionga ile aki e ko po ile tulanga le ya o lona na fina ngalo a o le si lai tu o le tupe la le mela a fia tu i fu e pe uma na mo tan tu mta pule nei le nei au kilan e po tanto nei New Zealand il la kapile to amatu a fai ele ia a fia tu i mais a venga 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 vis yanta na i malo tom ma fo tu le ia il melo tu la fon wa tanto tal no tu la fon e ele me ta uli tutang e ele me ta uli tutete na faile o le fina po ai ilato ia ole a manu malo is a case ia po o le mata upu e pe no pe nei le mot ia ai ole a sa boi ia mai fu e pe no fetu ele o se me a fu o le me o le vanga kupu ai foringa mai ele ia se vai fu a fu nei se fu mo le o le fu toi tu le anga le na tu ra na ta tu o le kaimi ua fine mu ia o le kaimi fu fa mer kana le si do makua o ile me nga pi se fe ia po se nge e po le ile ngona ngame ia ka ilo i talofa ia oi vo so la paseu ia ma no so fu oi ka lo fai ia sa ngo ia e lo akua manole ka wa ka ilo ko fa fonga mua tai ia po la fkalenga fo se mang tai ka wan ka upu seu ia ele o se o i besi le o kinan ele o se me fonge ne yo se mang mo de o fia ni tau sanga taluna i New Zealand lau fili o e fa longo i ngai e mang o le balo sa barila sa bai fast food o le ke fa fonga ia Ioi, ana ko kupuange mis. Na sa oi fo tuanga o le se vai fo nei fa fita. E ma fua se mango le kapuria. Wa mi o me o vinga le kapeng sa mo singan mo. Ia. E ma fua me au makamaka isi ni. Ma fua mai le mimika. Mana pia iloa. Me o ma fa penga me le kapuria. Ia. Tia ka ua. Ioi. Mali. Ai ngalo ai la o ile faima malo longa le ku ui ba ya su kai kas e o ma ka pua ia ka longa long sanga o le ku ya e mai se nga ba ku ngai palang ya fo ya e fa ia talo e o ya le ba dia le ko ele ma ka nga pe o sa ngori singa le si pinga nga longa ba ku bo le si manga mo maka ngale ku aga ka ke mang ele e ko pufo langa unguya te yo kwala ko manga ya misa ma polia e manga fa le angar ka longa ya ele ila se me mo wa ka ke lo fai ngai ka nga ka ile o kilang Samoa male port fo ele mo kam fai la ko e mo si le mu ma solo le an bole Antamusan. Ia. Wa ka kala ko fana lela mo le kausang bo kai me e o ia ngo o ko langa ma lunga ma ko langa mangi o kausang ni ang ai fa puanga e ka kawale o makamaka ngo sa pe vai a kwala o ki ka mi kira ko o ki ai ko ngo ka longa de se a kamala ko ai loe ai o le ko ia pera le la nga kui o ya ola ko so mai ko ia le bala we le besi ai mo ai se mai nga se mango e mangia pa tai la fili ye tina fo man tuania fuala aweli tai no tot o le tanto avano muli ta lova ia o te fatalo fo i malo falo alo ila faseu ia ma lole so fo mo ma lo so fua ia o ke kal ko fo i nga wa ma le mai ala fo sangar ke mo bua ai malu kala le le angu e manu fo ile ngu ta le pe mo la kusia fo kusia su fa mai o la ka mai kusa ma ngala ama wa e file mu
Arua fo I me e se ka ngaka e file mua ele se wala ngon ia kulo ka o nga ma mai fo e si o lo nga kusa ka wa kuse la nga wa fa ile mai lo wa nga ma lo la nga ko ngon ma ke ku o le pawa ia me ka me ke o fai ma fu mai le mi so ka me ki o ka ma ka ku ia ku di ku ari se o ka me ki le wa ku ta o nga wa ku mala ku mi o ampola I ko ngo e mai ko ai nga wa ko ngo le la wa ku le la wa ku di ma o le la wa ku fa ve si wa pe o wa I ko si samo wa winga wa I ko ia wa ku la ia le makanga ma avo I ko ngola ko ako ma la ko ka mai si ma nga o nga le fa ku pu ve si a o nga Pakele fo ya le si me ku poli vesi se umo me o ka me ka ku o nga le ku la maka ma o nga ma kengi a o nga wo le fo kasi se ya nga la sa o le kala al pasta nga fa si le ka pungi o nga ya o ko fa ka ku spa ya wa si wa o ya o nga o ma ya ai vario Leli ma lo va tai o le vai fo le merenga kana ko ka ko ri e le o si ya tu la nga le ma no fia ai fa tai tili to mai na fa li o to finagalo Ya, ele ia se tasi anto toila no le neila, pe o le alo fai mai o e a mama. Ele ia li tami sa si fu tanto, ya, ona tanto tuli vai fu le ana me o lo tanto ai ai. Fa te ia tu mo fina ngalo fa lia ona lo tau sa ili o se vai fo. O lo te loa la wanta tia ia le mta po le temi nei au kilan. O la wanta tia tu a le mta po le tu la fon. Ya, e mai se fu se fina ngalo. O le aso si le a lau fali. Wa a manatua. E le ma fai ona fai se tālonga. Pe a le aini lau fali. Io. A ke e la lau fali ma fa pe mai. O I mako ke leko e a koe finko kwaro. O le fisinina. O le ala ka kombe ala afa. Io. E o lau fau te loa le i lau fali sa mo. Ai o fu ia ka kou lau fali. Tole. E o makua me i ala ngona o le tangata fia lau fali. Pe a fai o le tūlanga le. E le ai se saunga le mu. Pe a fai o le fai unga. E fai ai lunga o le tūla fono. E le lau fari. Po le tafua. E a ai peila fono fe antu stemi ua sola. A fai ua e fai o le soli ngā tūla fono. Ia e mali a to atoa. O le a e tadia. Ia kua aku rao mei. E le tūlanga wa o ngā i Samoa. Ia. A tonu o laua fai o le fai unga. A le board. Yo, le fon fa tonu le al kolisio sanganto Josefo. O le ua mai a ona fofola fo ia le tusi. E pe ona au mai iso lanto finangalo. Ia fa lano mai le pa ia male malo Samoa. Ua fa malo no le sa ave ma pule talu nei. O lawa suia fo le pule o le aunga ile taimi nei. Ia o le fo ia ma ua sa no pe fa le finangalo. O le fionga ile aki e pikupo le kale se katoliko I Samoa. Ia, ele ai sa fai no le tūlanga. O le saunanga na le tuitai o le kale si I Samoa. Ai olo iei foi la ma le tūla fono. E ma fai ona tāntu o ie. Pe a fai. Ia wale mua se vei fafo nei mea. E ala na fai atu. Si oronga olota nau tainga. Ina ia maua nei whana. Se luma na I manui. A fia fusu. Le mai a fusu. Eoi, rei ma se sioka kouso le ufa longa koi o le sau I lunga le fusu I Samoa le kimring. Eoi. La le mere o ai pe a kofi fusu ko ke ka aloi. Eoi, kama fai qualify le Oceania. Kama fai qualify ka longa le Pasifika. Ia un kama fai le qualify mai ka ko ile mele le ka longa le Olimpika. O le menanta o le tamititi e poto le mavaufa. A ua ele manga o le apia o. Alue kolengi mai ia e qualify. E ua le fia ngā koe ngā me ele ama sau mea o ngā e maua. O le mata upu nei niusila. E pe ona uveatu. La wanta tia le tūla fono. Lo noui. Si tanto whatari. Ia po le ala le meho le au o tu iai. Ele nganta ile na ia wha o lima ile lau fali. Ia. O te tonua ia le loto I fale. O le au kilani Samoa. Ia male va ma au la kapi. Ia e va pe fo ila se tali mai. Ale yuni la kapi au kila. Le ia I tuton. Ia male asosi a lau fali. Talo si e luto tupu. I se te mila tamai. Ia le tu ai ngamea. Ma mana tua. E le ia mse siokako. E ilu ngā tu tu lafo. E le ai. Ngā langa whaile ku lafo. E lima ta ita inai tātuk. Manuia le ia uli.
Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aunanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai I New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, kasilima I wakonu amo. In this update, almost 3/4 of early childhood teachers feel their sector is heading in the wrong direction. A survey by Education Union NZEI shows teachers' overwhelming concern about the effect of teacher-child ratios. 71% of respondents disagreed the early childhood education sector is heading in the right direction. NZEI says teachers now need government help with sustainable teacher-child ratios, learning support for children and creating safe working and learning environments. Hope's changes to building consenting processes will stop putting councils at risk of legal claims. The government's looking to streamline applications, claiming it's inconsistent to have more than 60 councils individually granting consents. Local Government NZ President Sam Broughton says currently councils take full responsibility for decisions. We need to be able to think about ways where that's more fairly shared and that liability doesn't just fall back on councils and communities. About half of charter school applications are unlikely to be successful, with around 40 still to be assessed. The government's planning 15 new charter schools and allowing 35 state schools to convert. Political reporter Demelza Jackson has more. Associate Education Minister David Seymour says just under half of the 78 charter school applications have been told they're probably not going to get there this time. The remaining applications are being assessed again within another month until final decisions are made and contracts are drafted up. Country music icon and A-list superstar Chris Christopherson has died. He was 88. The Rhodes Scholar wrote classics such as Sunday Morning Comin' Down and Me and Bobby McGee. Christopherson was part of country music's supergroup The Highwaymen, with Johnny Cash, Waylon Jennings and Willie Nelson. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. And that's news. In sport, former Ireland first five Jonathan Sexton's lifted the lid on what prompted a heated exchange with All Black Rico Ioane immediately after his side's 28-24 loss to New Zealand in the quarter-finals at last year's Rugby World Cup. In his autobiography, Sexton claims Ioane sounded off first
warning him not to miss his flight home and to enjoy retirement, followed by an expletive. The Irishman says he clapped back by calling him fake humble, along with a different expletive. The Black Ferns are using their limited experience against Ireland as motivation ahead of this afternoon's WXV1 tournament match in Vancouver. The two sides have only met twice, with the Irish stunning New Zealand in their last contest at the 2014 World Cup. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. E whatalo whātua lau talale nei o le tau mo le so ma le asa tai au. Wingo le tau mo le so, e matele ina ua o le aso mai angi malie mai savili mai le tu matu o le atunu u mai whaatupla i alona malo si i le awa uli. O le vevela whamauina mo le so es fulvalu tikiri, malona malu luas fulua tikiri. O le angoto le lai le los fulima minute te ai le tu lai fitu i le afiafia na nei. Mo le aso atai au e matele ina langi le lei wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au. O le aangi mai savili mai le tu matu o le atunu i le tai au. O le vevela whamauina mo le aso atai au e sfuru iwa tikeri malona malulu o le aiai e sfuru fati ikeri. O le aosoa e le la i le tai au atai au i le toi wha minute i le tu lai ono ma o le angoto i fo i le lusfuru ono minute te ai le tu lai fitu i le afiafi. Ma lau tala na o le tau mo le so mo le aso atai au. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. Talafalava, this is Ali Low Titi and you're listening to Radio Samoa. Tasilima i Watolu Amo. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM.
So pangavani o tia pe taya ma DJ 651 so we allow tina Samoa sulo miru tu te nela i tu lai tolu te maiti o mai le tu wanga ta tu polkala me silva tali ba afala tolu i le awo dei Beta Drive Doctors i le tau longa fa tau i mangele fa pia manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tui pui o le fana witi o tui pui le COVID is flu river mo i la tau is flu on tau sanga malunga atu fa pia ma tui pui o le flu Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo wala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Whaangare tūtua le Pacific Easy mo au tupe whamamori sa mo le masino ke topa ma maua i loa vanoa te oro paramano ai whailonga tupe whase furutai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa a lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na i o vai aso te tasi. Manatua o lo whaawau pēr lana whamitoa lima tāla pēr e whaonga ina Pacific Easy app. E whaasau ina whoilo teimi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai ngā whamitoa. O lo avano pēr o tātou ofisa i o Tara o tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Pa pēr e siri le fitu se furu o tātou la lau whaasopo ni ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe whamamoli i Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand nei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. When you shake up, I bring you Samoa. Le was fulling ma medu to chain in to line tolu fantasy melsunga ya Victor le to tomla undanga ale entire world and on to limited on Tarrant all over Victor man no nga lue o amai ya fa sa lo fa se madanga nga fa lo alu ya ko mo ma lo la vano sa I ma lo ta wa ta lo sunga ya nga ta fa lo fa fa ta pa isa mo ya o fe ra wa e ma wa mai le fa sa lo nga fa ta lo fa ya ti o so ni si fa no ma na venga venga to no mo malawa ma lo la blong sa I ma lo ta wa ta ya ti o to ya o he o ki me o mangi mo ko o ta se man so ba ru si lai do ki mo ma ko o nga la de o nga ku ring ya ma le mo le vao ki sa pa au ki ya tu ma pena ma ko ro du ma ken ya ro sui du ma ken ko sa mo ko ro wa va venga ma ga ya ya nga la mo ma ku ma ga ku ro fa do fi au fat so se le sira ngai o Tarari Victor e kelingi pa au ke ingo se va me ke ko de ke ni ko ma ko ku la o ke ya ma ko ku ale ki la ko ya le yo sa le la va la usang do ngal de ya uli di Victor ya o le fia fila va voi le alangi le tang ya o le fa yo fe au fafo ya mi se voi le termini o ma fa na i sa vo le manu ru mo le tim ya na ile fa ngai na tanto aso e pe yo na fenga ye ma lo nga ru e ya sa le la wala sa nga se man ya ko nga ka ngi a dia nga ko pa mala ji ya o me ko tau malu ya ko a peso o va kiren malu ara wa nga ma fan ka me ta tu ya pa ngi si au ma ko ka malu ru ngal ma va kwa moi ka va kwa moi ya ro ma ro ma fan fan ya
na kuroa pa o singa vele ngā vai pa ko ia pa mai ro umi le au a pio wa vele po ai umi le au na o swi te mi se man malo io ia au mai ala tanto fa mama venga nai mo ina ia wa a mo pa o le tawolo a o va ve foi ngau vele ngol va o ri ia ta la sai mon ka tau no pa aulo ia mata tu tato po pesini man tu ai ono sene pe au tro sa i mato po pesini i watasi lua tala tu viva o rakotiso lua tala tu tolu man tu alo Africa 6 pai pai ia point ia mai ka scan to no tato faloloa e mau lo discount tu lo sa ia mato ia man tu po chau ia lo po kesi la PT lua tu la sa witato e fai le ai fa fo fa to pa tu tro no pena feito vi filo con che si lua su tala i le tato po pesini i man toro soafa tu foi no tato pingo sa uma taunia e te man malo ke si a vesta se tala e to fa tu malo ka va le ia mato soafa man malo le vaso o ke le sa ia po le sa ke le sa ia o le telefoni o lo tasi si va fitu tasi vai o ia ara le tato palestinia man tu tato tu si tasi li mato le sama ki go pa mato full service transmission service i fina foi matou vale ua supasene se tato lo umalavare temine bota to disti ua inisi maulunga tore inisi maulunga pali lift tato loi mo stoka o le snoko fa pi ia tato masta folea lo mo tato full pass eu tanuma foi ne inisi tato o kafo tato full pass se vale lava lo mo ia tato full pass so man tala me au e fai funga ka makamaka lo wari ia ko na ki sign up full pass e tau le ia mo ia tau le mo oi ia tato is pass mo tato vena yes tato fea sa o tafa pa o vale o fa pi i tato falisnia ilo mo ko tato sa step ia fa le fa ma to no pa fo sa pe ni le fa le to no su ko le pa longo nene pa o ia amerito no ta vale fa no ma so swali mo o na tulanga to te pole warni no su sala ta pe pa fonga lunga ni et lunga do radio sa mo mo ko tato ta vale a fa ta ina fa ma to ta vale a fa pe ne so ta vale twice e to in tarifo ta to le in ta vale falta vale tuai lo mo ita to pata vale SUV car so mini van small car e pe sa ma sta pela to pick up lo to e se ka condition no ta to venta male a Hilux ne mo temine uma na rifi uma livi to pick up tua suru pa makta so man tu iai ina ta to rifi do inisi mo lunga mal sno ko ma fa pi sa do fa sa o tiro ale inisi ne por ai ia ha pete fi afalai mo ta vale ia to pemina mata lava ia amata male lima sutala ia se sta vale la vale amata te da te neni na ha pete afalai la sene ta vale para solo ma singa thanks statement afalai so sama i de mato fa ta vale ia ole numero telefoni ole o iva do fitu fa to do o iva do fitu fa to do o mi tasi fa si de ya lo samo ya na tenga venga ya mato mo se so son ya va men mato fa pa ulo e mato fa pa tasi fitu suru pecho ota fa motalia ka to lusu pasene ta umar masinei amal masinei ya ko fa lo ko lisi ko ta so o lo o vai de asomo mo ole o topa ya ta to lusu pasene fa motalia mo masina nei one fa tuai a te ka so se kimek ma mata to se kimek te ministro sa ale lava lo su tala to de aso ne masani lava e se ne ta vale por masina tenste para so pa que possa se kimek ko i mato fa pa ia mata to pa to tasi to lua to to lima matas se prenda lo mo mato lo mo pole penole access ia pa le dei a pete ta sama su mai ya fa so no so sai lo wari ia mo ia mo tawata to lo ia ta vale neve aso suki se rio lo que sulima tausanga ali atoto ia CFP sini mai kumba lima sukala ya pe te tuina ai ra pe sia palaya o la no mo te suma yai ia tadia ta to sipe o ta to pe o ta to lei pai ia mare ves como tu su valu masina intersi to finance o male fa nga temle i ta to company o le finance now o le yes finance card yo finance na ro pamai na tato i le tato company i le ta word numero telefoni o do tasi o iva do fitasi to o iva do fitasi to o atari mal masini ya o mi do tasi ya o fa ru maria no vi i le mato pa ya fa siri alo sa mo so sari mo ya se
tulanga la fa sai se mon mo no o le va fa malo filima ko malo so de to la uri da so se na so mo la do fa nanga le so fa sai ja so fo ye mai mar wiela singa o toile sunga ya Victor vela vo ye ma funga to mo le to mo nanga Ale entire world and Auto Limited. Lus for lo midu to ten iling to line to mighty Silliman Tally ile afon le tol. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. ia le da fa fianga o le divanga o le woli ida o lus fulu no midu tu te ni le July tolu au sa de bile fa na wa o mo le man tu pulu kala meda office le matali stasio fa silsilang le jono mai le tantu office nei o tuto nei tua o fantutoa le la I o puava o tino foi le soifua awa o to itua a polima fa tu lo ya sa mole antu pele tainane feo yo le tala le lei I so se tu o New Zealand e fa pito le vala au mole nei tu malo si umu mo toi o sianga o na tonu lea o lo tanto fa moi moi
o le tātou posiva e pei o na tasi ai le tofa ma le whaautanga. O lo sumai la tātou whaafiangainga ia Lance Ulale unga pō, ma le whaletua ia Frida unga pō mo le wha moe moe. O le stona i neia so lima o le masina o ke topa o le a wha taunu inai. E amata i le se fulu le tai au e le tuantusi o le valu Aua Street i o tau. Ia po le o tahuhu Rugby Club po le Oats. E maua whaelonga mo le vala au lia, wha perni saunoanga ia wha Samoa po saunoanga wha Samoa. Tama whanau uma, mangafa o le ripi tunu o i saanga, a fia mai tātou fia ma wha mau popo i tāpidanga le tūmalo mosi o tātou pi tunu. O le tele o lima e mamai se avenga, sa moaele an tunu pele, o ai lava le ainga i le nei nuu, e vala au wha lolo atu i a tātou nuti mea whatasi e malo ai whaiva. I lava tele wha taiolo sainia e to whaiono tupu o la lafi tu la, e te maua i le olua tasi o valufitu, ono lua wha tolu tasi, o lua tasi o valufitu, ono lua wha tolu tasi, o asuao si o wha longo, o tai tu sa levi, lua toloa tavi ta sua, wha pefo i an tuu talai pa tula pou olo, e te maua i le olua fitu, lua o noiva fitu wha luono, olua fitu, lua o noiva fitu wha luono, mole tu ma lo wha tai. O stasinau tātou wha silanga leu tauru mai le rivai ngo la wau, ia wala vai lo o tau pa ia, ma lo o tau mabalu tawaiti, na vai sau fe au le nias. Na wha fia ne ai le nias. Ioi, ia le ngā wha kukusa le do ai kid. Ia malo to anga. E fiso swani lo ai ngai whai wha. Ia sa huni mai lo mo le tātou pula kana me o fisili mantani. Ka mai ale wha tunga nei mai a wino. Na alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ua ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Ole rupe la lelei, ole mo e tau felei, ole mo mo ualele, ma ua fa a pepepe. Le vasa tele le tapa e ua pa e pa e, ualele atu i sa sa e, ma ona fulu o to muli e umi o mo pa auli. Ole rupe la lelei, ole mo e tau Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Tolu mala familiu tau tēnele a folu tolu wha wawina on polo kalamideu silimatali mole whanau. Au whenga i o tutamiti mali tu wanga wa onga le vai aso mo mua le nei. Ona so mo muli ni ala vasina o September. Numero telefoni en whewna wala me o tutamiti o le tolu fitu fitu. Tasi lima i tolu tolu fitu fitu. Tasi lima i tolu na wantala atu mo tole whanau le nei a oli talofa kalepo. Talofa. Wa mai oi. Mangui fasetai. Wala me sa whanea soli gare. Fai kuspa ia. Fai tau le tuspai, o la lau tusi o le tuspai, ana sa feita. Salamo. Salamo e fia. Salamo moa moa. Ia, o le ana le fai upu mua mua le salamo mua mua. Ia. Salamo moa moa fai upu moa moa amu ia. Ele tangata le savali Filipininga o e na miuleanga. Ele no fofoi o ia. Ele no fofoi o ia. E fale o ia. Ele anga sala. Ia. Ele no fofoi o ia ele no fa o e tauemu. Ai nau nau o ia ile. Tulafono. Ile au a toa malea. Mo. A toa male po. A. I. Ia. Ma lo fa de leitele o ia. Ka lepo solo ta ile leitele. Le rei on sai me nani ka lepo le si tanto wole fa te spai talo fa MJ. Ano fasia manga. O ba yo. Manu ia fasetai. Wala mi sa ferngia so ngafuari MJ. Kapenga menga mo ia uale e kuale moenga ia ale fulo o makamlo ko ia salo iuno ki o mailo mane keke ia salo ka makalo TV. Ai sole se ka I amu ia o inga sa fia lau kieri MJ. O anti. Ia. O le ana ko inga pankiki. Pankeke la poko por pankeke mafolofolo. Mafolofolo. Ah, bueno. Ala sa ko foko le pankeke manga ia limo anti. I manga pankeke nga failo anti. Sorry, ka lo fai. Ka ilele. O longo winga la nga maka mai ala TV ka ya o merke mingi maka. Ne ai. Oi, awala usi o mesa. Ala shafo. Ngai alu fof. I. Ngala pinga kimu fo MJ. Lea. Pinga kimu fo. Nei la. Makwa ma ngai ole la. Ah. I. Le malo sole. Fia maua fu ya si fala ngangia pankeke kai au so. Malo MJ le sianta to wole lunga leina. Talof oi kano fai. Toi tam fai mai por kala menta mai tolu fitu tasi lima I tolu fitu
Tasi lima i tolu na talan tu mo tolu fana. Ya o fenga i o tu mala tu ua i o a onga. Talofa. 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 E pui Mika. Ia. He. Wa mai ori Mika. Amangu ia whawhakai. Ia. O hara me ngwhengi ang suri Mika. Ia. Alua re sumi pū. Ia koe bawai aku ma. Manga i nguro kofi maru cupcake. Ia uma. E kumura le swimming pool ang eri Mika. Ale kumu isi. Oh. O lan ki minga e swimming pool. E kai au. Oh. Kama ia. Rimu nuki ka o whadi. O lan le umi. E lima. Lima mingu ki sori. E ai. Ngara bala ki minga e ka whao swimming pool pere. E alua la koringi sumi pū. Te whaero ekwa. Oh, sorry. Ere, ai rari wa konga e saungi ka runga lori mpekari li Mika. I te loko hula la. Tapi. Ei, manga ia. Ia, nere, ko anga ia. Lele, o lea son nafi tabit. Ia, nafi afia nafi. Na amatali ai le tam le sanga. I le vale o le au ne tipolo New Zealand. Le Silver Fern. Ia, ma le au England. Ioi. So fa tasi ala le ta'alonga na, ma le ta'alonga New Zealand Breakers, ya, ma le awa le Melbourne Phoenix, i le fia filea nafi. O le fisili la mo o tau le whanau le rivaenga le awa. O aina malo, i le ta'alonga le i le va, o le Silver Ferns, pa le au neti polo New Zealand, ma le au neti polo le malanga mai England, i le fia nafi. O aina manu malo, a isi o tau, e loa ai o le ta'alonga. Na, foi si le va solo kwa koe fai leo sta lunga fa va malo le ale Silver Ferns. O le la ua maranga mai Engelani le sai Australia. Ta aloila ia le male au ne jipolo Australia mo fai ngoi no le Diamonds. Ia o le aula tanto i New Zealand i tabiti. O le ua fai ngoi na o le Silver Fern. Ia, o le visilila. Oina marumano i le va o le au ne jipolo a New Zealand ma Engelani le na fai i le pōna po. Po le fia nafi. Ya ai fia vuila ai o kano. Sa o ala mante i le au na malo. E nei se meo ye, te ke maua mai le skoa pere. Ya, o le mea ka ua nga ua e maua mai le au le na manu malo. Ai penga i fui se sio kunga maka. Ya, le rei, tato o i le rei nala o ya Kalepo. Balon. Kalepo? Ya. Ya, ngai maka net po. Ia. Malo New Zealand. Ia, e fia inga malo. I don't know. Very good. Well, you got the first part right, so that's all good. But ya nga funga fe minga maka. Longo winga de umarka, longo nga maka I kanip. Ai. Ni ai. Oh, ngai vave moya ngapu. Ia, le tele la. Fa sa ole. Oi nga fe minga malo. New Zealand. New Zealand. Koi kia koi kia sao. Kia sao. It was a very tough game. Makwa whainga tāla voltano. Oi kia sao. Whaila e malo ngisi. O rongo winga rao e ringa malo ali karip. Ingelang. Ya, ia le akiro. Anga e ngofo ke maka e malo ngisi. Ali karip. Ia le ri. O hala me ngala elufu. Ha? Wow, me na le elufu. Ai. Bui. O le hala me ngala elufu. Kopai. Oi, sa. O inga sa fia kopai. O Wailoa. Oi? Wailoa. O nga miria pukor kopa. Lo dad. Ia le. La poko le ya. Ia le. Ia lulo e faila u la me ai. La fole me fai ele ai kalepu. Failoku. Ia failoku. O mama u lima. Fululima. Ia nga mua nga fululima failole maleloku ia nga e halurola ia le male anto vuile le lau kopa. Tele wala mo kalepu. Alo fa antu welo.
Ya, fa. Ya, sui foi. Le kili. MJ, oi na malo. Ano ingelang. Ah, so, mo ilo kon. Ioi. Ia, e fiala i rukalo. Ima valo lima iva. Lima valu solere lima. Mai makakalkano. Dia. Dia, ya meng venga. Okay. Hai ko nga. Oh, buia. Olha se me ayur ko nga invenga firi. Ani MJ. Palai pipi. Bon, ia, malea. Palai sa et. Falai isara ed. Uye lua falai pipi mar falai isara ed. Ia, ai nga idea. Ale fai. Fa ari fai. So, ka i ma ngai ri le koko nga ia ri ia MJ. Ia le lek. Fa te le vala au mai. Ola la benga la le fai o le bang ia mi le la. Lala ke ka whanau ko inga. Pakua. Oh, e ki alu i o whanau ko inga maku. Ioi. Ia, leli. Ola la uso nga la anu ave mar koi. Hele senia. Choli, me kire anu ma ave i sanga faskalo masanga. La vore kone me, falai isara elu mar falai pipi. O koi se me pere. Nei o whare ko inga. Oh, o reng whai ko konga. Ioi. Oh, ia, lele, ia no whakur ko inga pe aru yo oiro. Okay. Ia, tai ia alo whantu manu ia le i vef lele. Oi wala uo muri mika. Ia. Ai makal ka no nga pone a ri mika. Ale baka luga ke foi. Ia, ola la sa wa ia kui. Ma ngai sala le kali MJ. Ore fiku iva e po lima iva ia. Lima iva ile lima vat. Ia, ora nga. Ole makwa. Pasiri nga. Ole makwa finga ka ronga ri mika. Io. Ia pa fo ia wa, bosashi ka ko nga nga malo ingela. Sala le malo le o plix. Ia, le wala me ngala lu. Inge ka ko musika ma. Ka ko fia umari aso. Ia, le aro fa ko inga malo makua welo. Ia wara rei seu. Ia, le ia ole tanto pol kala mena li tami. E tonu ta longa le avoi, ale awa le silver fern. Mala auda ingelan. Ole na fa ia pole ta long mo ta long lona lua. Ole pole ole asululu. Ia mal ta long mulu fa ia le fe la sa. Ia ole fa un ol diva ia so ali tami. Ia le le ona tanto wo ile por kala me le 5 minutos. Sari uma ia. Fa un mal ka ko pokala. Wow, fe unga sa foi le niso. Sa e alu e te so ni lo tamama lo tina. Ia bena e alu yo ya sile to ina mole lo matua. Le asa fe unga sa fa. Ja lo sia. Ia ona sa fa. O banga ia o le vai ngale fko fa lai pankek ker ka ya po. Le wo o mi le o. Ia o le ko pa. Ia aya la marka mo ko ko ala isa. Kamala nga ai fa maduru. Ai ka mo su fa. Awo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you ever feel like it does no good to be good? And the saying seems true. No good deed goes unpunished. You work hard, you're honest, kind, and generous, yet you don't get the success you feel you've earned. Then you see others who cheat, lie, break the law, and hurt people, and they just get richer. Good people suffer, and bad people succeed. And you start to wonder, why even try to do the right thing? Maybe nice guys really do finish last. We even see it in the news. A mother cries because the man who killed her daughter is freed after only a short time in prison. An innocent child is killed by a terrorist bomb. And his family asks, why him? What did he do to deserve this? A widow weeps as she sits by her dead husband's grave, not understanding why that drunk driver lived and her husband was killed. We just don't understand why God doesn't make things right now. We feel like a delay of justice is no justice. But we forget one important thing. If God treated us all justly and gave us what we really deserve, then all of us would be judged and punished.
because none of us is perfect. We've all done wrong, unfair things to others. We've all cheated a little, lied a little, and hurt others a little. A wise teacher was asked why bad things happen to good people, and he answered, I haven't met any truly good people yet, so I don't know. In one way or another, we've all failed to live the way we know we should. You see, this is why God became a human being, to pay the death penalty for all our wrongs and unfair things we've done to others. God himself was treated more unfairly than anyone in history, just so you and I could be forgiven and receive his gift of perfect goodness that we need. Actually, we don't need God to be fair. We need him to be more than fair. We think we need justice, but what we really need is mercy. And what's so amazing is God freely gives us his mercy and new life that we don't deserve. So won't you ask Jesus to forgive you for the unfair, wrong things you've done to him and others? Then you can enjoy his peace of mind and freedom from guilt. Ask him to take charge of your heart and life so you can start living his way. It's with his love and power you can handle the problems and unfair things in life that you face. Just think a minute.
tonga mali na tala le li manta o le rivainga o le awol. Ya mala pese le matau tia o le li. Te wala ngantu le porgalamena o le think a minute ya mo le foi vainga o le fios. Ya ma o te wala ngantu mala mantu porgalamena o silimantani mo le fanda le ni fo ya sunga. Fu tomaiti. Wa te le vala mai te loa nai mo wa ma wala vano. Ya te no foi le fale. Ele na ole ai ta fa ma le moi. Yo ole ai fa ile fe ap. Ya na to an lo foi le ta fa wa wan to ta ele ma moi. Yo. Ya ma wa o ina le fale le fingo fe ap. Yo le fingo le kuka. Yo le vacuuming no le fale. Da nei foi fa la pisi inisio ainga. Ya luwe ya e ta la u ma le la pisi. Yo. Wale ban to la pisi ka kongi au ka fo la pisi. Yo, e koe la koe whiri skaka, koe whiri ngā whea. Ana ua e tu e whiri whea. Ya, le rei whap tei tele man tua whap tei tamai ti tāntou whilo ai. I le aso tau whi, ya, toi mawan tu e le tāntou wawano. Ya mo o tau le whana, manu ia le nei e whiawhi. Ano e whaisai whea awal toi ina malero matua. O no mala fa miru tun talo le July fa sambo ai o le tutu le na mo oi mai la woli si uri me fo le ding timio le fiafi a ve wi sing na no le tutu bali il ta tu ma tang ma tu an tia tu mo titi fai tam le polo kalame o nga i fo faiba le young e pesta severe le antoa ma Isaac Paunga le le tu ma futai le ding fiafi si uri se timio le po ana nei ma wi la singa o toi e mi se la va mano longa le fana wa onga Yoi ave lan tu le paka fa ta fa o ye fa malole as poloka ave ye pa uma meka anonga ngai ua melea I masalo salonga e mapo upu aele ai se fa atinonga o mea fola le avi